بسم الله الرحمن الرحيم
نشا في حضنها عمري نشا ومن حبها قلبي يميل. أمي حياتي وجنتي انت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي والشعر من حبك يسيل، والشعر من حبك يسيل. للقلب سعادة من رضاك والكون عطره من شذاك، كلي على بعضي فداك إن غبت سموني القتيل، كلي على بعضي فداك إن غبت سموني القتيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون رب العالمين. Ya Rabbimiz şu izge Muharram aylarında bir özüne rizalığına ümmet etip okuyan Kur'an ayetlerimizde barcha hata kimçiliklerimizde gafur kılıp özünün fazla rahmetin bile bizlerden kabul etip olsan. Allah olgan əziz salatlarına qalemgə rəhmət üçün cibərilmiş Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şəriflərinə iştirib qiyamət günündə şəfaqətlərin barçalarımızға da nasib eyləsən idi. Rabız Adam aleyhisselam'ın Rabız hava razıq nurlarına iştiriklərini şad qılsan idi. Rabız Adam aleyhisselam'dan alıb bugünkü güngə qədər yer yüzünə kilib dikkən barlıq mümin müsəlman qardaşlarının ruhlarına iştiriklərini şad qılsan idi. Üşbu ziyaratda mərhumə bulub bizdən dağamət etibiyatçı barlıq mümin müsəlman qardaşlarının ruhlarına iştiriklərini şad qılsan idi. Şu avuldan çıqqan barlıq mümin müsəlman qardaşlarının ruhlarına iştiriklərini şad qılsan idi. Şuşunda kelib qulların көтәрib əmin deyib sindən dağamət etib oturuşlardan, şu ziyaratını qarab tərbiyələb tutuşlardan, dua ümit etib yatışı vəfat olan barlıq doğanlarının, əti ənilərinin, əbi babalarının, yürək yemiş balalarının, nikahda bulub da dünyadan ötən xələr cəfətlərinin, dağdan taşlamaq izləyib vəsiyyət etkən dostlarının, tanışlarının, yaxınlarının, qurşilərinin, barçalarında ruhlarına da qaytırışlarını şad qılsan idi. Onlarını bizlərdən riza qılsan idi. İlkinlərimizə, canlarımızə, ailələrimizə tanışlıq, tənlərimizə səlamətlik, manğay gözlərimizə nur, qalb gözlərimizə nur verib, özümüzün, balalarımızın, anıqlarımızın, жетекçilərimizin көңілlərinə tevfiq, hidayət verib, yaşaytırğan dünyalarımızın İslam dünyası qılsan idi. Özünün quşqanlarını ötəb, deyğanlarından tıyılıb yaşaylarımızı nasip qılsan idi. Məsciddə yürüyüş yerlərinin saflarını işlətsən idi, avulda qalış yerlərin sanlarını arttırsan idi, avulda doğuşu balalarının sanlarını arttırsan idi. Ya Rabbim, şu kelgan yanğa şeylərini kilesək, yanğa közlərini kilesək, yanğa qışlarını xeyirli şeylərdən, xeyirli közlərdən, xeyirli qışlardan qılıb, biz bəndələrinin bilib, həm bilmi qılan günahların qaxu qılıb, əfətlərdən, xavuf xətərlərdən, bələ qazlardan emin qılsan idi. Ya Rabbim, özünün kini rəhmətin bilən, qırlarda iginlər ülgürdü. Ya Rabbim, xeyirli matur günlərini verib, yoğaltılarsız şuşa niğmətlərini ziyib alırğa mümkünlüklər versən idi. Ziyib alğandan sonra özü bizə nasib niğmətlərdən qılıb, ilkin tınışlığında, ailə tınışlığında, şadlıq, suyuniş, quvaniş belə özü bizə qullanılarız nasib qılsan idi. Şu illər arasında baratırğan nizaqlarının, daxırlarının xeyirli qılıb, öz vaxtında tamamlanıb, yigitlərimizə sağ sələmət vatanlarına yənib qaytılar nasib qılsan idi. Qalğan qəmərlərimizni başımızdakında xeyirli qəmərlərdən qılıb, dillərimizə, көңілlərimizə sabırlıqlar verib, özün rizabılıq etib ütülərimizi nasib qılsan idi. Aqtıq suğuşlarımızda la ilahe illallah Muhammed Rasadi huzuruna barıb, aqtıq qorunları cənnətdə qılsan idi. Rabbana atina fid dunya hasenatan və fil axirati hasenatan. Allah təala qəbul etsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İndi hörmətli həzrətlər, hörmətli abustaylar, kelgan qonaqlar, Rabbimiz Allah'ın selamı, rahmeti, hem bereketi olsun her barşalarımızga. İndi Allah'ın rahmeti olsun. Bizning şakırını kabul etip, bizning rayonimizni, meşkeremizni zorlap, oğlap kelganimiz için. İndi bizning eng birinchi şuşu avul bilen tanıştığız, gördüğüz. Allah'a şükür, şula bit, elhamdülillah. İndi buna bu ziyaratımızga kilo bizning yoqqa gına tugul. Bu bik boy tarixli ziyarat inşallah. Avulning imamı Münir Hazret. Hazır indi qısqacha gana şuşu ziyaratda
кемнәр җирләнгәне, аларның кыскача тарихы белән иншалла һәрберебезне таныштырып үтәр. Аллаһ бирсә, без инде аннары мин алга таба программа буенча маршрутны гына аңлатам. Алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмагин. Барчаларыбызны юктан бар кылып, барчаларыбызны тәрбияләп, нигъмәтләндереп торучы җир күкләрнең хуҗасы булган Аллаһ Субхана тәгаләгә барча мактауларыбыз, хәмәтләребез, пәйгамбәрләрнең иң соңгысы, иң нурлысына күңелебез турыннан чыккан салават шәрифләре булсайды. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Инде Аллаһ Тәгаләнең сәлам рәхмәте булсын барчаларыбызга да. Менә без бик сөенәбез. Инде Аллаһ Тәгалә кемнәрне теләде, шигырьләргә китерде. Инде Аллаһ рәхмәте булсын. Мин бер-ике кешене генә инде мактап телгә аласы килә. Инде шушы укуларның башында шулар аларның сәбәпче булдылар. Иң беренче тәскилә инде Ирис Хадиевка, Раиф Мәлдәновка, Ләбүда ханым 1888-1899 елларда язгы көзге айларда районыбызның 61 авылында 305 кабер ташларын барладылар. Менә инде күреп тора, безнең авылда 35 кабер ташы. Менә алар беренче сәбәпче булдылар. Һәм инде республикада инде менә шундый Күпмара төбәгенең таш язма истәләре дигән китап чыгардылар. Без шуның аркасында районыбызда 190 кабер ташын инде без реставрация ясап кала алдык. Районыбызда 305 кабер ташы, инде Аллаһ рәхмәте булсын, менә алар иң беренче сәбәпче булды. Инде икенче зур рәхмәтемне әйтәс килә. Раиф хәзрәткә менә шушында бөтен районнарда, кайбер районнарда мәскәр шундый укулар була, нишләп без мәскәрдә үткәрмибез диде. Һәм инде иң беренче киттем Ильяс хәзрәткә. Ильяс хәзрәт 2004 елдан бери беләм. Ильяс хәзрәт, Ильяс хәзрәт һәм инде Казан бүлекчәсе, Татар конгресс җитәкчесе Фәрит Мифтахов безгә килделәр. Зиратны карадылар, давай быел үткәрик, мәскәр укуларын дип, менә инде быел бик хисап үткәрәбез. Бик зур рәхмәт әйтәм, һәр вакытта бергә эшлибез. Һәм инде менә ел сайын безнең инде хәзрәтебез, Ильяс хәзрәтебез шундый китаплар чыгара, һәммәгезнең сумтысында бар. Менә моннан районнан чыгара башлаган идек. Менә яңа 6 ай, 7 ай үтте. Инде Алла рәхмәт яусын, кемнәр менә китаплар бастыра, Җәлил хәзрәтләргә, кемнәр менә шагыйрьләр, язучылар бар. Ул бик ситретле хәл икәнеме, бик авыр эш икән. Менә бик зур рәхмәт инде безнең Ильяс хәзрәтебезгә шундый яхшы форматлы тәягыз белән шулайтырып безгә инде китапларыбыз бастырып килә. Ел сайын программалар ниләр белән һәммәгездә бар иншалла. Шулай инде әйтәс килә рәхмәтемне. Менә быел укулда катнашмады Шәүҗия ханым. Ул дагы менә безнең авылыбызның Сыңгыз Айтматовның анасы турында, әнисе турында ана дигән бик күркәм менә китап бастырып чыгарды. Инде үзебезнең райондашыбыз Айдар Гайнутдинов менә Мәхрү абыстай турында тәрҗемә хәлҗине китап бастырды. Шуннан да менә карасак, Үтәмеш белән силләре шундый кызлары дип әйтик, һәммәсенең кызлары олуг галимнәребезнең хатыннары, Галимҗан Баруди Салихзанның хатыны, шушы аларның хатыннары. Шулай ук Шигабетдин Мәрҗәнинең беренче хатыны Абдулла Үтәмешевнең кызының кызы. Менә карасак, шундый олуг галимнәребез, аларның инде хатыннары. Шуннан да менә Мәхрү абыстайларыбыз горурланабыз. Шуннан да менә беренче Казанда хатын-кызлар мәктәбе ачкан шушы ханым инде Нәгыйм абыстай да шулай ук. Инде Аллаһ та рәхмәте булсын, менә кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә теләде, шушы зиратны килеп шундый күркәм дугалар укылды. Бу инде республикада бәлки бердер, бәлки икедер шундый күркәм дин әһелләре белән шундый дуга кылу. Менә шулар дин әһелләре арасында күпме зиратта, күпме арвахлар ята, һәммәсен алар шундый зур дугага biz bunun böyle bir gururlanat, şundi bor Allah'tan bir rahmeti. Şundan da bu ziyaretimiz indi bizden evvelki ziyaret. Hani Raif Hazretleri gitkeni bir vakit, bunda indi boylar ziyareti biz sana ihtibar vermedik. Indi 2015 yıllardan, 2005 yıllarda Rüyat Hanım bizge aytırgany, Kazandan, Moskovdan konaklar kile birgine sokma olsa salı güzel şunda kabir taşlarına deyip indi. Bunu Allah Teala şu ziyaretini istarttırdı. Hem şunday uluk konaklarını şu bizim ziyaretimize getirdi. Şunday zor nimet bu kardeşlerim bunu anlatıp bitirtirgan tugul mene. Her bir yıllarda mene bizim Jalil Hazretleri de Ütemiş'in nesilleri, Osiyata Ütemiş'in nesilleri yıl sayın şu ziyaretimize kileler, şu kullara katnaşalar. Mene bir şunday hal buldu. Biz bilmegen hanımlar bizge kilirge mümkün mü deyip şimdi bizim leskeri okullarına kildiler. Biz her vakitte bir rahmetli. Biz özümüz konakını şakırabız, yaratabız konakta, özümüz de konakları yaratabız. İndi min özüm aksakallar şurası seyisi olarak da mene 2 tapkar indi biz baltaş kabuldak. Jalil Hazret bizni karşı aldı bir başında. Günter'de Refkat Kadirov bizni karşı aldı. 2 tapkar bile Arşı'da bulduk. Bu yıl indi Kışlar Meşitinde bulduk. 50 kişilik grubu bile Emir Hazret şundi motor edip karşı aldı mı? Etne rayonun Bereska olan meşitlerinde bizni karşı aldılar. Biz bir yere yaratabız. 3. alayı
Исмаил хәзрәт менә Кышкар мәдрәсәсендә имам булып, Кышкар мәчетендә имам булып 42 ел инде шунда имам булып торды. Һәм без менә быел баргач, безгә шушы авылның бер кардәшебез Үтәмешевнең печат сугылган китабын безгә бүләк итте. Безнең музейбез һәм шундый кадерле китап. Без моны укый алмасак та, әле безнең арабызда имамнарыбыз инде аны укый ала. Иншалла моны укып инде без тәрҗемә итәргә тырышырбыз. Менә бик кадерле Үтәмешев дигән печатлары бар. Менә шундый кадерле китап. Инде Алла рәхмәте булсын, менә килгән кунакларга да әйткәнебезчә, инде шушы авылыбызга килгәндә, менә Габдулла Үтәмешев үзебезнең инде 1791 елда мәчетебезне шунда салдык, 1793 елда беренче шунда намаз укылды. Аны әйткәнебезчә, инде малае Муса инде 1870 елда үзебезнең авылда беренче, икенче җәмгыять мәчетне агачтан салды. 1871 елда бу мәчет янганнан соң аны улы Исхак аның урынына менә таш мәчет салды. Бүгенге көндә укыл булып хезмәт итә. Аның Исхакның кызлары әйткәнебезчә, менә Махри абыстай белән Биби Нәгыймәнең менә аның әтисенең каберләре менә кашта тора бит, менә уртала ярылган кабер ташы. Шуннан да менә Аллаһтан бер рәхмәт инде әйткәнебезчә, шушы кабер ташларын без инде барлап торабыз. Инде кабер ташлары инде киләчәктә дә шу үзебездән соң кала торган балаларга шу зиратыбызның кабер ташларын аларга тапшырырга, балалар белән монда ботаклар җиттерергә, менә балаларны менә без хатын-кызлары белән менә җиттерабыз, карыйбыз. Авыл халкыннан мин канәгать нәрсәсек талашты килергә тырышалар. Шу зиратыбызда менә мин үземә шулай инде шу зиратыбызда бер нур бар. Бу зиратыбыз ничектә бер рәхәтлек бирә. Менә кабер зиратларга керәсәң, рәхәтлек юк. Зираттан куркырга кирәк түгел, кайбер кеше зираттан курка. Һәрберебезнең барасы урын, һәрберебезгә 1 метрга 2 метр. Үзебезнең әйткәнебезчә күп галимнәребез, Каралыйдан килгән, менә Систай языннан, Чиртуш авылыннан килгән галимнәребез, укытучыларыбыз бар. Һәм инде 1830-1880 елларда үзебезнең мәдрәсәбезне бетергән Казанның ярты шәһәренең имамнары Мәскәү мәдрәсәсен бетергәннәр. Бездә моның белән горурланабыз. Менә безгә килгән шәкертләр инде ничектер әйтергә кирәк, ул вакытта балаларны кичкенә булса да төрле җиргә җибәргәннәр. Теге балалар сагынмасын, атмасын, кайтмасын дип менә без аны карап чыктык. Күп балалар төрле җирләргә киткән, күп балалар безгә килгәннәр. Менә Сибир якларына Каргалыдан килгәннәр. Безгәләр барып Каргалыга укыганнар. Каргалыдан монда килгәннәр мәдрәсә укырга. Шуннан да авылыбызда 2 мәдрәсә булган. 1850 елларда инде шушы мәдрәсәбездә Габдулла Үтәмешев шунда гыйлем алган. Гыйлем алганнан соң 10 ел Бохарада укыган. Инде 1850 елларда аның язган китабы бар. Шунда 3 китап язган, Шигабәти Мәрҗани аны аңлатып киткән. Чөнки Шигабәти Мәрҗани шу Мәскәү турында бик күп информациясе. Шуннан да аның шу Мәскәү укыгы буларактадыр инде аның китабында бик күп менә шундай безнең Мәскәү турында язылган. Инде менә бу укыган Коръәннәре бездә аның рухына ирешә. Шуннан да ул менә безнең республика тарихында дип әйтик, бик күп шундай тарихи язмалар калдырган. Без менә шулар аркасында инде бүгенге көндә менә Мәскәү укулар дигән һәм башка укуларны үткәрә алабыз. Менә бик шундай зур кыйммәтле аның язган язулары дип әйтик инде. Инде кабер ташларына килгәндә ел саен махсус грунтов көләбез. Менә инде үзем систартып чыгам. Районыбыз әйткәнебезчә 190 кабер ташын Радиф хәзрәт белән без барып, Орша зиратына Казанга менеп, аны карап төштек, ничек итеп рәтлиләр. Һәм менә бөтен имамнарга кемнән катнаша, 190 кабер ташын алар белән бергә ремонтлабыз. Бөтен имамнарга бик рәхмәт. Шушы 190 кабер ташын без тарихи ташларын саклап кала алдык. Инде яңадан да инде Камил хәзрәт Самигуллинга мөхтиргә рәхмәт әйтәс килә. 2016 елда барды елы буларак инде менә шу кабер ташларын саклау юлы булды. Республика күләм әйткәнебезчә меңләгән кабер ташлары сакланды. Менә безгә шушы хәлдә калган булыр. Алла рәхмәте. Менә бик зур рәхмәт. Аллаһ Тәгалә әйткәнебезчә кем дингә, үзенең диненә кем ярдәм итә, Аллаһ Тәгалә 200 елдан соң да зиратлары чистартып, каратып, шушыларга рухына дуа кылдыра. Менә хикмәт. Менә Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе. Шуннан да менә кардәшләрем, менә Раиф хәзрәт әйткәндә, инде без аны авыл байлары дип безне шул нәфәт белән үстерделәр. Карасак күпме җирләрдә мәчетләр салганнар. Казанда мәчет вакыт ураны менә мәчет кемнәр Казаннар белән шул йортны Габдулла хәзрәт салдырган, Габдулла Үтәмешев салдырган. Аның инде китапларда языла 100гә якын инде мәчет салдырган, якын тирәвуллары шул мәчет салдырган. Менә бүгенге көндә карасак, үзебезнең 1791-1793 елда мәчет 2 елда шуны зур мәчетне якка бастырган. Бернинди техникасыз. Менә инде карасак бик хикмәтле. Менә генә кимдә табыр рәхмәт итәс килә инде менә мәдәни саклау буенча безнең инде Нурия ханым Кашимова. Менә зиратыбыз безнең 900 метр менә таш әйләнә. Менә карасагыз, менә бүгенге көндә ул төзек
Allah rahmeti kiskene avuldan kiskene imamı anga kildi degen yardım etti degesi bir sözü yardım etti. Allah rahmeti olsun mana 900 metr jiratımızın eylenesin anı yardım edip kaldı. Mana bu da indi rayonsan birege bardır indi mana bu toşlarga sabır jiratının eylenesine de 250 yıl. Bugün kunda qarasa köp mərəşətə ketken var, köp kerak. Bik zor özümüzün jiratımız. Avulumuzda mana 4 jiratımız var. Bundan sonra 4 hektar tegende yağdan jirat. Bunda jirat, alda jirat, ifan jiratı var mana. Allah rahmeti olsun. Avuldaşlarıma her vaqtda kileler, tыңлыйлар. Jiratı bugün kunda şuşunda eken avul halkına biz bik zor rahmetli. Avul halkı da anlay. Benim bik zor rahmetim avul halkına. Allah'ın rahmeti olsun iyi. Qonaqlar hozir endi 5-10 minut vaqt inşallah. Kimning tilagi bor, qarab chiqamiz da, ondan endi Alloh bersa Ko'kmaraga yo'l tutamiz. Yaxshimi? Alloh bersa edi. Bismillah. Kimlarning tilagi bor, qabr toshlarini qarab kelalar va kimlarning qazaraq informatsiya beradi. Qabr toshlarini topdim. Meniki. Şöyle ko'tagindi. Bunun formulları bo'lgan deysizmi? Buni mana 11 turli ustanik endi biz ani bilmaymiz. Mana Arimbo'raqni qoyirim, o'zimizning mana Talag'attin Kanaboshi degan o'zimizning Ko'kmara Kanabosh avlining imamining rayonimizda 43 qabr toshi bor. Mana bu 4 ayrim 4 turli 4 yog'ina mana 4 yog'ina da yozilgan. Mana qarasa qo'ysa granitdan qo'ysinlar, mana qo'yber endi qabr toshlarida o'yintiqlar bor. Bular endi ustoz kiribdagi suv uchun zikr etsinlar deyman. Andara mana aytasizlar 1800 yıllar arasında birgina qabr toshlarida bizning endi ziratımızda yok, rayonumuzda yok. Yani eğer Hadip'ten sırağa mişin yok deyip sandan da 1942 yılda Yelizaveta Petrovna şunu yokka sağarayken bütün mescitlerini yokka sağargan. Qozon uyezinde bulgan 538 mescitning 418'i yokka sağarırlar. Şuna göre mana rayonumuzda bir asırda bir indi qabr toshları qo'yilmagan. Dinning eng avval momenti, eng avval vaqtda mana shu 10-asr bo'lgan ekan. Meşhurda qabr toshida ruxsat bo'lmagan. Bir ruxsat bo'lmaganda yapayır. Şuna göre rayonumuzda bir qabr toshi da yo'qona göre. Bu yamadan işlengeninde. Misal oyun başqa. Mana şu ayttirib shunday mana endi bular qabr toshlari biz yonidan 1 metr ostda mana singan mana aytib ketgan Şeyh Abdulla Shertushining endi qabr toshi endi uldagi mana 1830-1880 yillarda endi u o'qitgan davrda madrasalarda Qozon shahar imamlari bunda şakirtlar bunda o'qigan endi. Mana Qoyim Nasirning otisi, Peyg'amber Timazning bolalari shu bizning madrasada o'qigan endi. Bunlar aslında da mana shundaylik zavqli, endi siz endi o'qituvchi bo'laraq mana anglasiz mana bu kunda shakirtlardan mustafa ustadi bo'lininglar. Bu da yo'q, bunda yo'q ekindi. Mana o'zlikni qo'lyapti yozular. Mana qarasaq bunda mana hammasi mullalar, hojilar, o'qituvchilar madrasadan o'qitgan imamlar. Mana olg'a qaraymiz ekan, bunda endi Arimbo'raqdan kelgan Atilulloh imam. Bir singde shu madrasa o'qigan shakir. Shunda nazar Qorg'oydan kelib vafot bo'lgan shakir. Şu bir ko'rinagan ularning. Allohning mana Arimbo'raqniki Allohning toshlari ayirmana bir sinda. Mana toshlari bunda ikkinchi mana bunda Allohning mana qisay formalarda ikkinchi turli. Hammasi zavqli mana shunday bir toshlari. Bu tarix mana rahmatiyle etkenim mana bizim mana bir kim okuyor mu? Bütün şöyle okuyor mu? Bütün Allah rahmeti. Biz orayı bizge şunu yardım etti mana mermer plitler koyup biz onu şunu işlep çıkardık. Onun yardımı mana büyük zor rahmet etkenim. Allah da rahmet olmasa bir kim ziratta öncelerge yardım bir almayız. Büyük zor rahmet bana da. Biz okuğanda bunda uzara korkaydık. Onda kişiler çoğu kulaklar kumilyen gibi terbiye Boylar ziyaratı deysizmi? Boylar ziyaratı, boylar ziyaratı. Kulakına bak kişilik bilmedik. Alimler ziyaratı bo'lgan. Alimler ziyaratı bo'lgan. İdeologiya yo'shunda bo'lgan. Şunday kulaklar yaşa.
зират киләбез. Шундый үзенең рухы калган, ошо диләрнең байлар, диләрнең имамнарның мәчет салган кешеләрнең рухлары калган. Бик бик бәхет мәчетебездә, зиратыбызда шундый күркәм. Әни әйтәбезгә, 100 елга шул мәчеттә күрмәдек, ул зиратта күрмәдек, куркам мин. Монда инде Кара урманы, монда инде килде бер мурза килде Уфадан мурза килде дигән чакырып алды да, мине хәзер Ленин зираты монда урманда бер ташты таба торган түгел. Ташты таба торган түгел. Инде район башлыгының ярдәмчесе әйтә, мине хәзер бергә сукмак булса кертеп җибәрегез шунда бер сукмак дип. Аллаһка рәхмәт әйттек бит, Аллаһка рәхмәт булмаса шушы зиратны җиштәрдер Аллаһ Тәгалә. Менә бүген күпме йөзләгән кеше Коръән укып дуга кылып бу бит инде Рәсәй күләм бер-ике зираттагына мин күңелем җылып, менә шул хәлле бит аларның рухлары шатлана. Менә безгә дә ул рәхәт. Алла рәхмәт булсын. Демәк, аларның дугалары кабул. Бездә дугачылар булса иде дип алар дуга кылганнар. Әлхәмдүлиллаһ, Тәгалә менә сезне бирде. Менә бик күркәм. Без моңа сөйләп мәскә рухлар шу дәвамлы булса иде менә килгән кунакларга әйтте менә быел мин белмәгән кешеләр килегәле дип без бит инде чакыра, үз куганабыз килсәләр әйткән үзебез дә ярга ратабыз менә күп җирләргә йөрибез имамнар абыстайлар белән. Килгән кешеләргә без сигенәбез, ул бит менә бер-беренә аралашу кирәк. Менә үзебезнең абыстайлар Кышкарга барды, алар җылап кайттылар. Бәрәскә барды, алар җылап кайттылар. Анда зиратның, мәчетнең рухы шундый әйбәт сакланган, да шундый галимнәр, имамнарыбыз ята. Үзебезнең үтәмеше Исмәгыйль хәзрәт 42 ел шунда имам булып торган. Шушы үтәмешнең малай менә шушы Исхак хәзрәтнең малае, менә кабер ташы. Үзебезнең кызларыбыз менә Махруя абыстай, Нагыйма абыстайлар дип әйтик инде. Алар мәскәлә кызлары бит. Бөтен менә олуг галимнәрнең хатыннары безнең авылыбыз үтәмешләрнең кызлары. Ничек гыруламыйсың? Аның менә китаплары Махруя абыстайны аны шул хәзер рәхәт укырга күпме мехнәтләр күргәннәр. Күпме акчаларына шушы ярлы кызларны үзләре үз акчалары киендереп тәрбияләп укытканнар бит. Менә нинди көчле меценатлар булганнар инде. Чөнки инде Габдулла Тәмәшев инде бай булса да, ул инде акчасын ayırмаган бөтен балаларына шундый тәрбия биргән, бөтен балаларына тәрбия биргән. Менә ул нәселләрен карыйбыз икән, Җәлил хәзрәт, Асия апалар, Казанда Тимурлар, һәммәсе Үтәмеш нәселләр, һәммәсе шундый затлы нәселләр. Менә ул шуларның дугалары Асия апа сезгә дә күчкән инде. Асия апаны Ульяновскидан инде ул бөтен Россиягә танылган ханым, ул инде 400 арты өзенең укучысы бар. Аксак әлләкемнәр аның медальләренә карасак менә аның бик күп дәрәҗәсе. Бик хөрмәтле ханым. Ул да менә үзенең авылныкы Үтәмеш нәселенә кыз. Бер ел китеп шатланып кайтабыз шунда. Күз яшьләре белән рәхмәт. Татар мирасын саклаучылар. Ульяндә бит инде бергә ашадык менә шу Аллаһның рәхмәте булсын. Диннең тыгыз вакытында 85нче елларда бер курыкмыйчы Синтерда арендага бер здание алдым да кафе açtıkta elbette автономияда югурun, Tatar uyuşmasına da югурun bulup birdim de Tatar uyuşmasını dedim. Mene şu jigitler kilip Tatar yaşları, kızları, kişilerini ötkereleri. Mene şu kişiyle katlaşkan bir hanım özü beni tanıdı hali. Subhanallah. Yapalım siz de kişiyle olaydık dedi. Elhamdülillah. Kırık tağlı yerden. Mene küpme konaklar kildi, həmməsində şunday Жылы энергетикамы, шундый жылы энергетикамы Аллаһ Таала шундый кешеләргә китерә, зиратка дагын, шундый кешеләргә дә, шундый мәҗлесләргә дә инде. Монда бөтен кешене китермәй Аллаһ Таала. Менә шундый күңелләре искә. Менә Аллаһка шөкер, бик зур рәхмәт менә бөтен килгән кунакларга. Быел менә бик күп яңа кунаклар килде, шу хәле шат барыгызга да Алла рәхмәте булсын. Сезгә Алла рәхмәт яссын. Аларның тәҗрибәсен Хәзрәтнең дип әйтик инде Дамилла Габдулла Мәшкәрәвинең хатыны Рабига Мөхәммәд Рәхим кызы. Менә шул. Аннары менә бүген баңа икән, ярин саңадыр дибез алар. Мәсәлән, бүген миңа килсә бу үлем хәле, иртәгә сиңа да килеп җитәчәктер. Шуңа күрә син теге аң бул, агях бул, белеп тор, иртәгә син дә минем шикелле хәлгә төшәчәксең. Шуңа күрә дугаңны кыл, әйме, әрвахка карата, мәрхүмгә карата үзеңнең менә дугаңны багышла дигән сүз инде. Чөнки үзегез беләсез, әрвах ул бу исән кешеләрдән бары тик бер генә нәрсә өмет итә, ул да булса рухына багышлап дуга укуны. Шулай бит инде. Шуңа күрә ул сүзне шигъри итеп яза торган булганнар. Кемсә бәнем рухымны шат әйләсә, аңа менә үзенә дә теге хәйр ихсан булыр, инде бәрәкәт булыр, башка да менә шундый шигъри юллар һәр генә теге искә төшереп булмый. Шигъри юллар бик камил, төзек һәм теге ижекләр саны белән
төп-төгәл итеп эшләнгән шундый махсус шигырь юлларын кабер ташларына бик еш яза торган булганнар. Махсус кешеләр шөгыльләнгән кабер ташларын ясау белән. Чөнки менә мондый осталык дәрәҗәсенә җитү өчен әлбәттә бик нык шомарырга кирәк, бик нык тәҗрибә тупларга кирәк. Әйме бүген утырдым да шундый кабер ташы ясадым түгел. Ташларны ясауның технологиясе шулай булган. Карьерлардан мәсәлән әйме, әле таш булып катып бетмәгән, балчык белән таш арасындарак халәттәге әйберне кисеп, пишкылар белән үткән әйберләр белән кисеп, менә шушындый формада дип әйтегәнеме, кисеп, шакмаклап алып кайталар. Алып кайталар да, аннар шуны су белән юешләтә, шомарталар, кисәләр, түгәрәклиләр, юешлиләр әйме. Ул сабын кебек, дага сабыннан бераз йомшаграк та бәлки була торгандыр. Үткән әйбер белән кисеп була. Эшлиләр, кисәләр, эшлиләр, бер формага китереп куйдылар әйме. Әле кояшка нигә чыгармыйлар, киптермиләр, катмаслык хәлдә тотып торалар. Аннар инде өслеген шомартып, уйып менә буларны әйме, уйып, юешләтә, бөтенесен башкарып чыгаралар. Бөтенесен башкарып чыкканнан соң инде аннары кояшка куеп киптерәләр. Ул инде таш булып ката дип әйтик инде. Менә булай кителмәсә, әле бу Мөнир хәзрәт грунтовкалар белән, махсус эретмәләр белән саклап тотса, әле бу тагын әллә ничә 100 елларда торачак, сакланачак әле бу. Чөнки ярар Мәшкәрә зиратын инде без әйтәбез 19-нчы гасырның башыннан теге бу гасырның 20-нчы гасырның 20-нчы 30-нчы елларына хәтле куелган булсалар, менә мондый ташлар әйме, бит бар шундый зиратлар Казан ханлыгы чоры ташларында бүген куелган таш шикелле итеп саклап тора торган зиратлар бар. Алар сирәк, күп түгел, әмма ләкин андыйлар бар. Мәсәлән, Әтнә районында бар әйме. Сәлам, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын. Инде шушы чарабызны ачып җибәрү өчен президиум әгъзаларының урыннарын алуын сорыйм. Инде рәхим итегез, үз урыннарыгызга үтегез. Резда Нурислам кызы, Җәлил хәзрәт, Айрат хәзрәт, Ильяс хәзрәт, Фәрид Фәиз улы һәм Мөнир хәзрәт, рәхим итегез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد hörmətli Jalil Hazret, hörmətli Rizda Nurislam kızı, hörmətli Ayrat Hazret, hörmətli Münir Hazret, hörmətli kelgan qonaqlar, hazretler һәм абыстайлар, инде рөхсәт итегез шушы үзебезнең 5-нче мәшкәрә укуларын
ачып җибәрүне инде иншаллах һәрбер мәҗлесебезне гадәттәгечә без инде Аллаһ Тәгаләнең сүзләре белән башларбыз иншаллах. Шуңа күрә мин Коръән укып дуа кылу өчен үзебезнең Мәшкәрә авылы имамы Мөнир хәзрәт Юсуповка сүзне бирәсе килә. Мөнир хәзрәт рәхим итегез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن. اللهم ربنا أي ربنا الله أي ربنا الله شو قام Qur'anlarımızı, qılğan ibadətlərimizni, qılğan namazlarımızı özünün rəhmətlərin ilə qabullardan qılsan idi. Oqıganda, öyrəngəndə xata kimçiliklərimizni keçirsən, ғafу eyləsən idi. Allahumma Rabbana oqan Qur'anlarımızın əcr savabın Adəm Aleyhisselam'dan alıb gelib ikən müminələrinin ruhlarına erişdirib ruhları şad qılsan idi. Oqan Qur'anlarımızın əcr savabın Resulübüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna, sahaba kiramlar, tabi'inlar, İslam dinin tüm misiyasını şu dünya zikirgen ulemelerimiz, ustazlarımız, atiyanilerimiz, aliboylarımız, kaynatalarımız, avullarımızın, şehirlerimizin ziyaretlerinde yatıştı. Gelip dikkan varlık cami arvahlarının ruhlarına eriştir, ruhlarını şad kıl, kabirlerin nurlu kıl, kabirlerin kin kıl, yata turgan zirlerin cennet bakışlarından bir bakışay. Ey Rabbim Allah, özümüzge iman, İslam, tavfiq, hidayet ver. Zilim zihin başkıslarımızını bir, varımızda senin sirat-ı müstakiminde, doğru yolunda bulurga nasip et. Balalarımızın, onuklarımızın tavfiqli, hidayetli bulup, kıyametkeşe kadar bulgan nesillerimizni imanlı kılıp, mümin Müslümanlardan kılıp, bizlerge de başlar bulların nasip et. İlk günlerimizde hayırlı tınışıklarını, avrularga hayırlı şifalarını, tavfiqsizlarga doğru yollarını tabırga nasip et. Kılgan amellerimizin on taraflarımızdan alıp, Mahşer meydanında Peygamberimizin şefaatini nasip et. Peygamberimizin kullarından, Kevser çeşmelerinden sular içergen nasip et. Saranlıktan, korkaklıktan, tekabirlikten, riyalardan, burşu hasiletlerden, şeytan vesvesesinden, edemi şeytanların zararından bir özüne sığınırız. Ey Rabbim Allah, her parçalarımızın da kalplerimizin urgutmak kılsan idi. Her parçalarımıza kabir soruluna cevap verge hayırlı, başkısılarımıza nasip etsen idi. Hukuklarımızı hayırlı kılsan idi. Her parçalarımıza sağlık, selametlik, yigizliklerimizni verip, yolguzluklarga yolguzluk sabırlığı verip, Ya Rabbim Allah, özünün doğru yolunda yaşarga nasip etsen idi.
اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك أرحم الراحمين إلى قيام الله أكبر. Allah'ın rahmeti olsun, Allah kabul etsin. Okuyan Kur'anlarımızı, olgan davalarımızı bizden haritabi gelip gittiniz bu ayında urnağızına alamaz prezident İlyas'la eyleriz rahim etip prezident bağlıktınız inşallah. İndi hürmetli cemaat başlap jiberip şuna aytasım ki bugünkü oturuşdan indi reglamenti Allah verse başta selamlar olur. Selamlarga indi biz her selamlauşiga 5 minut vaqt beramiz Allah verse hem çıkışlar, bizim dokladlar, alarga indi 10 minut Allah verse vaqt beririz. Eng birinchi so'zni selamlov so'zi indi berasam kela. O'zimizning rayonimiz, o'zimizning yerligimiz, ko'rdingiz mana nechik motor, nechik ko'rkam. Allohga shukr, shu o'zimizning xizmatimiz, o'zimizning tirishligimiz bilan endi butun yer shista, puxta. Allohga shukr, rayon xalqi bek tirish, shinakarlarimiz bek yomart. Allohga shukr, endi har bir narsani uyushtiruvda, sharda albatta har kimning zo'r ulushi kiradi. Shunga ko'ra bu kimningidir tirishligi tug'il, butun rayon xalqining bir-birsidan oqinlashuv bilan kunlashib, shu tirish zo'r xizmati ham albatta endi rayonimizning aydab boruvchisi Dmitriy o'g'li oning zo'r xizmati ham tirishligi o'zingda u bizning ochilishda bo'ldi. Soat 11da ruhiy tarbiya o'zagini ochganda ham bugun bizning rayonimizda zo'r qo'noq Farid Xayrulloh Ay Muhammadchin inshaalloh shunga da rayonimiz boshlig'i ilonni qarshi olishga ketdi. Bek zo'r salomlarini aytdi. Endi ilonni qatnashamadi ham bizning rayonimiz boshlig'ining birinchi o'rinbosari Rizda Nurisan qizi sizga so'z beriladi. Rahmatingiz. Assalamu alaykum qadrli qonaqlar. 5-chi Nashkari Fenni amaliy konferensiyada qatnashuvchilar. Sizni Ko'kmara munitsipal rayoni boshlig'i Sergey Dmitrievich ismini shaxsan o'z ismini bugungi zo'r shora bilan tabrik etaman. 5-chi yubiley Mashkara o'quvlari Idil Bulg'or davlatini islom dini rasmiy qabul etuvining 1100 yilligi bilan da o'zinchaliklar. Tarixiy Şağanaklarda tilga olingancha 4 arxeologik qozonmalar rastlangancha 7 asrlik tarixi bo'lgan Ko'kmaramiz o'zining oltin qo'lli tirish hunarchilari, etikchilari, savod bilan tugul 8-chi asrning 2-yortisida butun Idil Urali regioni uchun madrasalarida zo'r o'qimishli g'alimlar azizlar o'zagina aylangan. Mashkarasi Yuriy Gagarin kosmosga azizlangan Rustam Uchamushev Enisi Narima Obistay yog'inan tomirlari Ko'kmaraga tutashgan dunyo ko'lam tanilgan buyuk yozuvchi Chingiz Aytmatov 1930 yillarda Tatariston madaniyati Xoliq komissari shig'ishi bilan qo'mishlangan Bashkirov, Shavaliy Galiyevich ham boshqa ko'rinakli shaxslar kelgan Ko'kmaramizning tarixi anabik tasvirlangan. Bugungi fanning amaliy o'quvlarining maqsadi da tarix ham yo'nalish problemalarini oshkor kirituv. Mashkara o'quvlari Ko'kmara rayonining tanilgan Mashkara ovulida boshlanib ketuvida o'zinchaliklar. Revolyutsiya qadar u musulmon ma'rifat o'zagi ismi olgan. Birinchi Mashkara ovulining 678-yildan beri belgili. 1791-1793 yillarda Abdulla Uchamushevning birinchi gildiyasi savdogari o'xshasina Berda Tosh masjid so'ng tuzildi. U Tataristonda imperatritsiya Yekaterina II ukazidan so'ng tuzilgan tosh masjidlarning birisi bo'ldi. 2022-yilda prezidentimiz Rustam Nurgaliyevich turidan-turi yordami bilan madaniy meros obyekti bo'lgan birinchi Jamiyat masjidida restavratsiya ishlari boshlandi. Davlat, yerlik idora organlari ham diniy uyushmalarning o'rtak maqsadi tilimiz, urf-odatlarimizni o'stirib, milliy o'zang tarbiyalash. Bu burishlarning ma'arif uyushmalari oldida da qo'yamiz. O'zgan o'quv yilida bosh qoziyimiz Jalil Hazrat Fazliyevning yordami bilan maktablarda axloq darslari programmaga kiritildi. Bugun Tuyish masjidi Imom Oyrat Hazrat yetakchiligida ochilgan ruhiy tarbiya o'zagida bu zo'r ishlarning davomli boshlanishi bo'lib ishonamiz. Qutlovni prezidentimiz Rustam Nurgaliyevning so'zlari bilan tugalisim keladi. Biz bugungi kunda ruhimizni nig'tirgan, tarixiy g'adillikka qaytargan, turli millat ham din vakillari do'st totuv yashash qoidalarini
ijadi olğarış, üzərə anlaşıl һәм şəfqətlilік ideallarına nigizlənib yaşarıya ұмтылабыз. Тұрғызылған бұрынғы Болгар һәм Татарстанның күп санлы мәчетләрендә элеккеге заманнардагы кебек моңлы азан яңгырый. Безнең районыбыз мәчетләрендә дә азан яңгырап торсын. Барыбызга да сәламәтлек, тынычлык, иминлек, бәхет телим. Оештыру комитетының чакыруын кабул итеп килгән мөхтәрәм кунакларыбызга улы рәхмәтебезне җиткерәм. Конференция эшендә уңышлар телим. Рәхмәт. Allah'ın rahmeti olsun, indi Allah tala özünüzü zorlasın, Allah'sın. Bek zor rahmet. İndi hürmetli konaklar, bizden programı boyunca çağırılgan konaklarımız Müftimiz Kamil Hazret Semihulin de bunda bulurga tiyiş idi. Lakin indi Kamil Hazret özü vakıtlıca yolda deb aytamiz, ham şuna da kile almadı. Anın indi muhtasipler bilen Şavuşa Orunbasar Ravil Hazret şirlep gitti, Allah tala şifa bersin. Kile almayım deb indi haber berdi. Şolay biz Talgat Hazret Tajikingede çakırılarını jitkirdik inşallah. Talgat Hazretimiz de belki de inşallah bizim yaklarına bir kilip çıkar. Allah verse Hazreti biz ona mağlumat jitkiremiz, biremiz. Hem bizden Talgat Hazretine çakırı, mana şuşu neşkiremizni tanıtıda elbette zor ülüş koygan, elbette şuşu tarihimizni barlap, şuşu bizden Kukmara halkın, indi Baltaş halkın birleştirgen Ulug' Hazretimiz Tatarstan Cumhuriyeti Müslümanlarının diniye nazareti baş qazıya Jalil Hazret Fazıyevqa sözünü biraz kile. Jalil Hazret. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Azizli kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Bir şart mene şıraşuva. Allah Teala bizning cennetinde de şıraşularımızı nasip kılsaydı. Pek zor rahmet mene Münir Hazret'e yaş kişi olmasa da oyakları da ağırtıp aldı. Bari bir gül şoğa, gül yürü, nerselerdir izlep baba, nerselerdir şıgara. Allah Teala kembik minden sıra alıştırışımız, bir bendelerimin kugülüne salırmın. Hem sizin şu hıyalınız tutmuş başardı. Bugün indi alimler de bir mısıl materyalini deyip, mısıl materyalini diğer söz ol. Daha kabul bula diğer söz bula bilinen Tatarşası. Ben Rusya bilmiyorum miyim? Şolay da bildiğine. Onun da bu meskere okulları deyip, pay vakit gölü bırak korupçular da bulduk başardıların o. Ama beni kadar söyleyip tırışmasa, bu prezidentimiz bu meskere mesitten oyakka bastırırlar deyip, bana yine etmegen bular yine büyük zor rahmet. Hem de bugün Ruhi terbiye üzeri açıldı. Yani biz kökten bugün bir ikatna dikkine aşağıda da şimdi üzeri açılan yer. Bu da yine bizim din ehillerimizin tarışlığın hem dinimizin bir ürünlerine taptanıp durmağını gösterdi. Bize kiringine Allah'a vararız. Son yağından tügür sifat yağından da elbette bu 88-90 yıllar bile qaraganda biz tutungan vaxtda biz bitip korkup qana tutungan endi bizga shiklanib qarovchilar da var, borib chiqarmish bitgan yerga tutunasiz deyip amma men Allohga shukr mana shulay yangadan yanga shunday uzaklar açılı ishning Alloh taolo baru albatta bizni suyundirar. Amma mana har bir millat o'zining kelajagi turida o'ylarga tegishli. Mana bu konferensiyaning Timus betida yoshlarga topshirishi narsa kerak. Yoshlarga topshirishi. Rubiy Hazret sindiring nimanda eng aqllisi? Rubiy Hazret. Ha? Duo kerak. Tabi kimdan endi variantlar var. Mana Rubiy Hazret duo kerak. Yoshlarga topshirishi narsa kerak. Ha? Yaşlar kerak. Yaşlar kerak, yaşlar, bolalar kerak. Tuğ koeffitsiyenti degan bir var. Mana shu xalq yashashin uchun 2/1 bo'larga tegish. Mana 2/1 bo'lsa xalq o'lmaydi, qolmaydi. Mana turobit deyiladi shunda. Mana Vladimir Vladimirovich Putinning Qo'rsaniysi vaqtida qaramansizdir. İxtibar etgan bo'lsangiz 1943 yılda tuğ koeffitsiyenti 1/43 bo'lgan, o'zgan yil 1/3. Biz alına getirelim. 1943 yılda 1/43 bo'lgan. Endi ekranda turdi endi u.
Qadir bir de şu bir diğer söz bitinde ol 20 yıl ütken sayın kişi sani kitaplar kimi diyen söz. Şulay bitinde. Hemen bizden halkımızdan bugün Elhamanda ol yarı indilik simya sayın 5-6 bala bulgandan da bir bala katnaş nikah hakikatken de değil. 50%'a yakın katnaş nikah. Mana bu bir buğunlukkan sayın Tatar halkının Tatar balaları 2 tapır tügül 4 tapır kimi diyen siz buna 20 yıl ötken sayın anın 2 tapır kimi onun misali da var. Mana biz 98. yılın ahlak dersleri okuta başladık Baltaşehir rayonunda. 5. klasdan 9. klasta kadar değil. 5. klasdan 9. klasta kadar okuşu 3500 bala var. Biz kitap kaytarttık balalar. Resimde namaz kitabı kaytarttık, muhaliflerini kaytarttık. Bütün mektepten sonra da Allah'tan yine bu ders gerekmiyor mu diye. Nida tutuklanları, anketlarda tutuklanları, sıra olanları gerekmedi. Allah'ta bizim 88% bala 3500'den gerek diğerini. Beni şakırdılar da ettiler münesin 12% bala beni tilerli diye. Mehtemelde Tatar edebiyatından şimdi ananın anketleri günlük keremse bana 88% verip para alsın. Bana şulaydı, uzmanca 1700 balayı. Bana şu Biş'ten, Baltaşehir rayonunda Biş'ten 9'a kadar 1714 bala var. 3500 yemine, 20 yıl ötken, ne diyecekler bile biz kimlik varabız. Elbette bu kitaplarda aşağı, programmalarda tizile, üzeklerde aşağı ama bitmine elbette Redif Hazret'e bilen İslami Hazret'e toyavatık olmayın, Allah'ını tarışmayı deyip olmayın. İfgizede geçer miydi sizin? İslami içinde Altav, şimdi Altav bitine İlham Hazretleri, Andık Hazretlerimiz de varmak bilen yine sanarlık. Bu probleme kadar ihtibar etseydi, biz mekteplerde de bu balalarda bir 4 tapır kimi anım avulda kalanı tağıda kimi. Bizim avulda yaşar için bütün şartlar var. Ama 2 ailege ortaşa bir bala turu kedi. Bizim oramda biz üskende 17 yurt var, 17 yurtka 52 bala var. Bugün de 17 yurtta 10 bala var. Biz kişilerinde 54 diyek 17 yurtta. Bugün 10 bala var mı? 10 bala var. Şuna göre nezgine aile diye bugün biz gün batış diyoruz. Gün batışta aile institutu yok. Biz düşündük okullarda jeylarımız iken, tarihimizni bağlayımız iken, nesil şecerelerimizni öğreniriz iken, ne bileyinde meskerege bizim avullar digistalgan bir başta Toptargali diyen kişi bulgan, digistalgan kişi kişisinden avulda Toptargali onun 675 yılını kumulgan anında bir tavşı var, isen bizim ziratta tıra, bütün yazıları var, yaxşı saklanan elbettıra, onun 8 malayı bulgan. Kızlarım kim bilgen yani, bu hatta malaylarına hesaplananlar, 8 oğlu bulganlar, şunun ikisi düşüp meskerege negis salganlar. Geliyorlar da şu yaptan bulgan idi, o erik hadiyetler, dokumentlerini aldılar, onlar vazir bilemeleri verip, onlar şundan bir boyunca köterilip, onların iş boyunda da izirleri bulgan, şu nesil devam ki, 8 bala bulgan mıydı, malaylarına 8 bulgan. Biz biz künleşken gün batışta da bir aile institutu yok. İslam'da da bütün en birinci ediyen nikabı, bala kabı, Allah Kur'an'da balalarımızı bitirmeyiz, yeher bala, rizkı bıraktığa diye. Biz bütünümüz de imanlı değiliz. Bugün din bir şeye değiliz, mescitlerimiz artta değiliz, balalar artmıyor. Demek biz her bala rizkı bıraktığa diyende ben bir jurnalistik vaktim bile şey yaşamaktan İki bala değil, üçüncüsü o diyor, hadi pratilika kut mu gerek, klastan çıka kut mu gerek, kırışıka kut mu gerek, Hazret, meytem seni şanasın mı, son şanam namaz okuyun demek için bir tarihine meytem üçüncü bala Allah Teala risk vermedi bir olan itti. Biz dinimizin zikrgende nezrek şu nesillere de ayet hadisatla ona tügül
Гаилә кыйммәтләре бит, гаилә кыйммәтләре. Кызларыбызны әни буларга әзерләмибез, балаларыбызны әти буларга әзерләмибез, өйдә дә әзерләмибез. Мәдрәсәдә дә аят белән хадис өйрәнәкән бетте. Бу бит әти буларга тиеш, гаиләсен алып карарга тиеш, әни буларга тиеш, бала кайтырга тиеш. Менә шушы мәсьәләләргә дә игътибар итсәк, менә шушы әйтәмез шәҗәрәләребезне, тарихыбызны өйрәнгәндә дә әлбәттә менә Validler etkenler halık olup kalsın için yurt deyibirini saklara kira. Kaysa birisi bir iştigalinin en birisi dinle, en birisi halık olup kalsın için dinini saklara kira. Ama indi bizge bir paya varası yok, tarih bizge dinsiz yaşap paradık, dinsiz yaşap olmağını kursettiğini. Varıp çıkmadı. Eğer elbette indi dinini saklar için meşrit medreseler, şimdi yüzekler gerek, bu günahlar var. Ama ikincisi mene din menfaatin, öz menfaatinden üstüne koygan kadrlar gerek, haziretler gerek. Eğer bizim haziretlerimiz din menfaatin, öz menfaatinden üstüne koyulmasa, mene bu tüzügar ruhi yüzekler de, bu meşritler de Allah bir bina bulup buna ulaşır. Örnek gibi ettiler, o şu örnek Allah da Kur'an'da ayetlerinde bir nişapsız yüzükleri işlemekenini başkalardan talep edesiz diye. Elbette dinini saklar için Şerafti mezeniyette şey verdiğinde yok, ama dini saklı, birisi milliyettir, birisi milliye varıp, birisi milli kiyim dilimine. Bu ayrılarga da bizge elbette ihtibar etlerge gerek. Şuna göre bizim beylem şaraları bularma, hatta konsertler bularma, ben bu ayrılarga karşı kelmeyim. Kıtayda bularga tura keldi bir yıl 11 gün. Anda Tatar tilinde mektep de yok, dinde deyilgan, biz jırladık, tajırladık diler, bütürsü Tatarşa silöşeler. Şuna göre bu ayrılarda hem indi birisi canını saklama gerek. Canını saklav Allah Teala itti her balar ise burada dua değil. Bala düşürü ise bizim değil bugün Tatar fakıda şundan kalışmaydı ya da birinci örümdekten. Anda internette parasını çapkıssam gün sayı 11.000 balanın canı kıyılar. 11.000 bucağına getirirler gün sayı. Gün sayı 11 yılda 11.000 meşhur bu bilgi bu gibi. Bu gün sayının vermeyin. Araka bilen temek arkasında gün sayın 3.500-3.800 kişinin canı kıyılı. Emine bu bala 11.000 güzelliğine getiririz. 24 yıldan sonra 240 milyon ofisiyeliden değil inşaatının balanın canı kıyılı. Yani biz bugün üzerimiz namazlık üstünde oturarımızdaki gelinler için şıga ya da şıga uza başlasa hayır şu üstüdesin yok kapatmadınız. Namazlık üstünden tuturarız. Kızlarla gelinlerle şurada akıllı kengeç veririz, namaz okuşular. Canını saklara gerek, canını saklar için haramdan değilere gerek. Bugün de bu mekteplerimizde halal rizıkta problemi bulup durar. Halal ne oşatmışlığına haramdan değilip bulmuyor bittiğine, onun için haramdan kişi değil için anda ihtiyar kişi bulurlar değişik olada. İhtiyar kişi bulsun için halal rizık aşarak gerek, bismillah edip aşarak gerek, kul bir aşarak gerek. Eğer şurayı bulmasa balada ihtiyar kişi bulmuyor. İgra yaptamaklar, narkotikler, arakı, bunlar bütünüsü kişinin ihtiyar kişi bulmağınlıktan oluşuna kirip gidiyor. Bizim tutup alamıyor. Anam için rizqın halal buluğu gerek. Büyük rahmet, mağlalara bir maturmana yetkilikte gittiler. Mekteplerde edeb ahlak dersi kira o kirge. Şimdi bu rizq meseleleri de umay halittirgendir demeyin, diktilerdir demeyin. Yollar var ama jövlet tügüleri şunu bari bir anına bitiramıyoruz. Emin de neslini saklara gerek. Birincisi dinini saklara gerek, canını saklara gerek. Tabi canını saklarla katnaş nikah. Katnaş nikahta bizning ilk şartlarında Türkiye'de katnaş nikah arkasında bütün Grek kızlarından Türkiye sapıttırdılar. Bizde Tatar kızları katnaş nikahta kireme, Tatar jigitleri katnaş nikahta kireme. Etnabayev'nin şiiri var mı dinle? Tatar mısın, Başkırt mısın? Anda tügül mesele, Tatar'dan da Başkırt'tan da Urus'ta olayt belemine kayda mesele. Benim söz tügül bürük ayıpta kırmaz. Ben Engamet Bayib ayıpın ona kavatın miydi. Bu meselede olan, kimite ol bizim sanatımızda.
Hem indi malını mınamında hukmarada mına bu konferansiyanın uyduğu bir geybet indi. Mına jırt jirlerini karasan nasıl olan, mına intik fabrikası, mına bu hınarşı yok, mına Çin Tataristan'da hukmara şekilde hınarlı yok da indi. Biz dağlarına korap basılıp bana oturarız yaşayını yaşasak da indi. Bala hınarlı bulurga deyiş, malını tava da bilirge deyiş, tuta da bilirge deyiş. Mına yurtdayız. Neslini saklaudan son malını saklau. Neslini saklau degenden bala üzerinin telin, dinin, milletin, neslinin bilip gururlanıp üserge deyiş. Üz halkına tartılırga deyiş, yaksı nesilge tartılırga deyiş. Yakşıga yakşını kuşkaşkını yakşı bula, silipsiye degen ben var. Biz şu aytken şeyinde atamızdan aleyhisselam kabul edip algan dinini bizim babalarımız 1100 yıllık bizlerinin yaşavra uşa deyip ilan ettiler. Hem biz bugün şu emanetini balalarımızga tapşırırga deyiş, hem tapşırır için balalarımızda bulurga deyiş. Şuna göre yine bu evirlerine zirekine söyleyeyim, indi bir şuğağa söyleyeyim, bir şuğağa bizdeki şu tildegine kaldı, indi hareketler almıyor sadece. Bir şuğağa söyleyeyim, biz gide İngilizlerinin gönderse yok, o yaşlarının mesela kulağına girmez mi deyip Mine okusun diye biz hüner yok bir deyince mal yanına da çıkmayıp ala, boksada da işlemi. Hatta mektepte boksada işletirge yaramıyken, bala iyiden sırtır, yudurga yaramıyken, tapta sırtırga yaramıyken, onu indi zakunlardır indi, bilmeyin. İşte yürektirge hünersiz olsa bulmayı bittiğinde o yaşayalmıyor, yürek davul yerinde. O bir kibirte var deyler, hikmet kibirte var ola tügül bitmeye. Senin anağın mı, balan mı, ana şu oturkanlıkla dişilip sıkkanın kursun, şuna ziyinsin, üstü, zilek verdi, üzüp aldı. Ona bakşağa bıçak, nesege oldu deyler. Hünerli bularga gerek, yerini yaratırına gerek. Ben aytdım, Uzak Başkan'da da yılga boyu göstertirge gerek. Onda bir 7-8 yıllık şu bir yaşı iyi bitiydi o. Ağaçlık iyi. Hani devlet hazretlerinde olsa bir vayken bulur ya, akıllı kişi olsa. Mesela şu tabarga, taşlarga şöyle bu derdi, yakın buna. Çıkardat, tepar şüktü kalmayınca olandı. Üzerimize meşakkat yasadı. Ama şu matırlıkını doldurup şundan tem tababilirge gerek. Bunun bitinisi de, din degende, bitinisinde biz ayet, hadis okunduğuna tügül, emin üzerimiz de ailelerimizde de tertip kılsın, iyimizde de tertip kılsın, digerek de avulda yaşayan imamlar, bakşamızda da tertip kılsın, mal duvarımızda da tertip kılsın. Çünkü şulay olmağında bizim başlıklık vaka sizegende avul halkımızdan kürüp güne oturacak. Senin seninle bir dilin ana koydan, şundi senin balaların, şundi anıkların, şundi bakşamda şu ise ana sıyırını para, ya olmasa bizim sıyıra sırak para deyip, yani şuna göre bitinde hatta şartlar tutulursa da avulda imamlarını bir tavuk bulmayı. Şu tanbikler göz alınlar. Ama biz buna halk birleşlegeç, şu konferansiyalar bir gerek de biz meskelede bulduk. Avul zili bitinde, Melik Hazret ziratını, bu ziratlarda bitinde girip bulmayı zamanında. Hatta Abdülsadık İslam'a tepekte, Melik Hazret diye Hristiyanlardan da öğrenir beyirler kutlim edenlerse, onlar bir kabristan'a yerilerdi, kabirlerini bir terkipte tutarlardı. Hem onlar din ehlilerine hürmet ederler, onlar din ehlilerine esbet ve istilinde şeylerdi. Buna iki birini öğrenirge gerekti. Buna biz ondan sonra 90'lı yıllarda Adnan'ın May ayının ikinci şibesin Zirat günü diye olan ettik. Bütün halk mektep balalarını apşılıp zirat işlerinde hatırlar. 90'lı yıllarda benim 98'de çıkan Bağız kitabında var, o burada yazılgan. Şundan Levvidat alanında, Hukmarada, kabirlerge tağının gayreteler iken de Cinnur Hazretke dedek Allah Levvidat tağıda elekti, mine de elekti, kabirge yürüge koşalar, ziratka yürüge koşalar diye. Hemen şunsuz bulmayayım. Bugün Allah'a şükür. Yol dikken beni, yadigarlık nüklesin mi, darlamak nüklesin mi, işte şemerden nüklesin, bütün ziratlar ekranına terkip ekilip Allah'a şükür. Büyük zor rahmet, bunun bütünüsü de, indi bizim şu yıllarımız, şularımız, avullarımızın yaşavına, dinimizin Allah gittiğine, hem indi ümmetimizin yaşavına sebepsi olsaydı, büyük zor rahmet iştiren kişilerge, joylu işler tügül. Melik Hazret sizge de büyük zor rahmet, Melik Hazret sizge de büyük zor rahmet, hem
Raif Merdan bile Yirip Kadiyev'e bir rahmet. Yani şu sıtırmanlıklarını, çıkkanlıklarını zırıp 90'lı yıllarda bizim bütün işlerde bizge de kildiler, bütün cegaylıklar, bizim de kitap işlet bildiler. Allah Teala barşalarımıza da sağlık, selametlik bilsin. Bir avullarda, bir bulda bir yeşillik yakşılık işlegen de İmam Eydeyken önüm bir zor yakşılık işledin indi. Dua kılar İbn-i Sır'ın digeç. Hazret selametlik sıra kalmanı kafuzda var gibi etti. İşime bir Allah Teala selametlik bilsin. Başarılar ve selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti olsun. Hazret bizden Qozonimizdan da zo'r qo'noqlar kelgan deyishdi. Mana bizdan ko'rdingiz Mashkara mashti anda endi zo'rg'ina remont boshlandi. Allohga shukr. Hozirgi kunda yer bilan tegizlab, endi fundament ulushi naqlib bitdi. Allohga shukr. Albatta bu ishning boshida ham umuman ishlanishida Allohga shukr bizga beknaq zo'r yordam ko'rsatdi. Shu Tatariston Respublikasining madaniy merosini saqlash komiteti raisi Gushin Ivan Nikolayev da endi o'zining salomlarini yetkazdi. Shunday mana Vazir Hazrat ziyoratda aytib o'tdi. Tatariston Respublikasi prezidenti qarshiligi madaniy merosni saqlash fondi yetakchisi Hashimova Nuriya Minnatmet qizda shunday salomlarini yetkazdi. Ham shiratda so'zni berasim kelar. Shu Mashkara o'quvlari boshida turgan bizga endi shu yo'lni ko'rsatgan, aylab boruvchi kishi deb aytamiz. Endi Allohga shukr kengashlari, fikrlari bilan bizga har vaqt tirak tayonish. Butun dunyo Tatar kongressining Qozon munisipal shahri Jirli ijtimoiy uyushmasining yetakchisi Miftar Farid Fayzullah rahimatiga salom. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli millatdoshlar, hurmatli prezidium. Men o'z ismimdan Dunyo Tatar kongressi ismidan baringizga bugungi 5-Mashkara o'quvlarida salomlar so'zlarini aytasi kelar. Albatta aytib ketdilar endi 5-yil mana shu o'ta bigrak tashotlandira Ko'kmara yerida o'tuvi. Men o'z ismimdan da aytib kerak, boshqa yerlarda biz aytamiz. Mana shunday yash tugul, mana o yoshda bo'lgan hazratlarimiz, Munir hazrat, Radif hazratlar bilan mana shulay Ko'kmara rayon Mashkara ovulun shulay zo'r darajaga ko'taruvlari ularga chinlab da o'z ismimdan Dunyo Tatar kongressining ismidan da endi Alloh taoladan ularga rahmatlar bildiramiz. Chunki tag'in bir taqdir aytasi kelar. Hali onda yashagan kishilarda, hali tug'magan kishilarga da u zo'r daraja. Ko'kmara rayonida yashaganga, Mashkara ovulida tug'ib o'sganga, shunga ko'ra biz har vaqt mana shunday ovullarni, rayonlarni endi örnek getirip ko'rsatamiz. Albatta bu bilan Tataristonda mana Ko'kmarada 5-tapor o'tsa, ko'pgina rayonlarda 15-20 tapor shulay o'quvlar o'tganlar bor. Shunga ko'ra u deb yaxshi o'rnak deb endi bizga Butun Tatar kongressining albatta ovullarni saqlab qoluv masalasida zo'r ish deb o'ylaymiz. Chunki ovullar bo'lsa bizning tilimizda, urf-odatlarimizda, abi-bobolarimizda, tug'anlarimizda bo'lur, onda qaytirgan kishi bo'lur, yurt bo'lur. Shunga ko'ra onda mana shu bizning butun tarbiyada shunda bor deb o'ylayman. Albatta ko'pgina salomlar so'zlarini ko'paytib bo'lmay, men bekshor sizning orada bo'lgan kelajakda mana shulay butun rayonlarda mana shunday traditsiyaga kirgan tug'an ovullarin, tug'an rayonlarin, tug'an yerlarin ko'tara turgan kishilar ko'proq bo'lsin edi. Endi u bizning tilimizni da, millatimizni da, dinimizni da, bizni da barimizni tug'anlashtira, birlashtira. Ayrim aytasi kerak, bunda ko'pgina aytdilar hazratlarga, prezidiumga, bunda o'tirgan bizning shaxslarimizga, ayrim rahmatlar administratsiyaga. Mana biz bunda kelgan sayin bor nidir moralda sirtlanmalar bor, u tegi maqtanib aytib o'tdi-ku, mana chinlab da tog' betida, ağaçlar arasında, shulay motor yurtlarda, motor uramlarda bo'lulari bu chinlab da bizni shotlandira. Chunki Ko'kmara bizdan Qozondan bek yaqin tugul, biz endi Orchada, Baltochda ko'proq bo'lsa da Ko'kmarada mana shu rahmat Mashkara o'quvlarına kelarga to'g'ri keladi. Barchasiga esenlik, sog'lik, uzun umrda endi Ko'kmara rayonida o'ngishlar bo'lsin. Ko'kmara rayonining kishilari motor, boy yashasın, esen sog' bo'lib, birga bo'lib, bek zo'r rahmat barchasiga. Allah'ın rahmeti olsun. Farid abi endi Alloh taolo o'ziga zo'rlasin. Mana bek zo'r rahmat Farid abi. U bizni zo'rlay oldi bilan endi vaqtli ham o'rinli etib tanqid eda bilan endi prezident sizga o'rinda qo'ydik.
Фәрит абай дәгез рәхим итегез. Шулай безне бүген зурлап, оллап, чит төбәкләрдән дә Аллага шөкер зур гына кунаклар килде. Аллага шөкер инде без булай чиктәш район, Киров өлкәсе белән дә чиктәш, ләкин Татарстаннан икенче почмагыннан дип әйтәбез, менә Ульян өлкәсеннән килгән кунакларыбыз безнең Ульян өлкәсе мөфтиенең беренче урынбасары Рәсүл хәзрәт Фатхулов. Рәсүл хәзрәт рәхим итегез. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhterem din kardeşlerimiz, hürmetli hazretlerimiz. Elhamdülillah. Ульян өлкәсе dünya zayet isminden, şamda şahsan özüm isminden sizni tebrikleyim. Şol 5-nji meşgale okularını huzuru bilen maşallah bugün şunda görken elhamdülillah şunda gözüm içinde görken demedim. Ne diyeceğiz? Bugün 230 yıllık mescitte namaz da okudum. Bugün tarihli maşallah şunda motor ziyaretlerini gördüm. Ondaki ziyaretlerini görgenim yok maşallah. Yanı mescitte namaz okuduk. Hem de meşhur terbiye yaptım. Açıklamada da elhamdülillah bizim mescidimizge ikinci saborlu mescidimiz Ulyan'da 2 atnaydık. Bizim mescidimizge de 100 yıl oldu. 100 yıl oldu da hazır bizim Tatarstan'da yaşamasak da Allah'a şükür bizim de Tatarlarımız köp. Hem de bizim mescid yanında bulgan binanı bizim de 3 yıl sırayız bizge versinler deyip Allah'a şükür hazır karar çıktı. Allah'a şükür hazır bu günlerde bizge 550 kvadrat metrlik binanı birerler. Bizden alırlar inşallah. Ben şimdi terbiye yırtın Allah kursa bizden yasınız inşallah. Ben spesial bir videoga sinimat ettim. Allah'ın rahmeti olsun sizge hazretler. Aziz hazretler asabın sizge indi. Allah'ın rahmeti olsun. Bizni çakırgan için ben sizden yaparda o şey birinci mertebe. Köp nestek kurduk bugün. Şimdi ben Allah Teala sizge de bütünümüzge inşallah köp güne ettirip Allah yolunda hizmet kılıyor. Allah Teala bütünümüzge nasip eylesin. Büyük zor rahmet bizni yaşayan için. Allah'ın rahmeti olsun. Rahmet hazret. Amin amin. Allah'ın rahmeti olsun. Allah'ın rahmeti olsun. Bizning hali Ulyanlar degan şimdi Rasul Hazrat siz ruxsat etsangiz Rafail Hojiga da siz yurasim kelar. Rafail Hoji chiqib ko'rinadi, aytadi, siz aytarsang, mana Jamaat Ulyanovskiy inshaalloh bilan Qozondan qola masjidlar soni bo'yicha urfadan oldinroq bora, ular miktarishirishlar. Mana bu Rafail Hojining sig'uvi basıldı yatına. Mana qil o'rtasida Ulyanning bir babalar baqchasini alıp şundan mescid yasadılar. Şunda bir avul uyi qo'yib muzey yasadılar. Tam şunda mana şam şekilli düz ağaçlardan büyük motor ettirib shunday ruhiy yuzak tuzib kelalar. Iqotnalik shu yandilarmi, yandimi? Mana yo'q etgan o'tirib jilaydi. Endi Alloh taolo sabrlik bersin. Endi bunda bizning ishmakarlarimiz da var. Tega o'xshab bir qachonda birimizga da yetmay. Tega kim kishasida var, kishasidan chiqarib bo'lmasa mana telefonda kartochkasi var, biroz yordam etsak Tataristonda bizni unutmaydi deydilar endi. Rafail Hoji bize aytmadingmi? Mana unda chiqashlaringiz ondan qiynarmi yo'qmi? Mana biz tega shunday vaqtda anda hikmat bitinda o'xshalar tugul mana Alar tovarlar ana tüzürler ama mana bizga Tataristanlar tabiqlarimizni unutmay bizga buluşadi. Mana bir necha rayonning muhtasibi da var, balki imomlarga murojaat etib anda mana alar uchun ixtibar bek muhim bo'lgan. Urus arasında mana shunday xizmat çok patatarman ayber mana shunday ishlar bo'lib qo'ydi. Ana shirkov yonbashlik butun dunyo o'qda qolsin, buluşaga kerak bizga. Mana bunda da bizning kardeşlerimizni unutmasak edi. Rafail Hoji bir necha söz aytasiz endi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jalil abi, büyük zor rahmet. Allah sağlığınızı bilsin. Siz kişinin işleyen işini ko'ra bilasiz. Mana bek şoqlanib ishlar olib boraylik. Allohga shukr olib boracakmiz da. Mana shunday начальник olsa da biz yığılışıp ikinci günlük şmekerler, gubernator kişileri, meriye kişileri, hem de bizim mahalle kişileri bilen yığılışkaç
ясарга яңадан шул йортына тұрғызуға есеп қылдық. Бүгін енді бүгінгі күнде мына миңа шалтыраттылар. 70% уже хәзер bir iki atmadan olsa, sen burada bir atmadan olsa, biz anda oruna kaytarırız Allah koşsa. Halk uyana, big zor rahmet Tataristan prezidentine o televizyonu vergen edi. Görsetkenden sen Leningrad'dan da, Moskov'dan da, Samara'dan da, birek de Tataristan şaltıratıp yardımlar görsettiririz deyip kalalar bugünkünde oylan yigitleri indi mine şu sırupka bizim big motor kelip çıkıp ateşiydi şu muzeyinin aşağıdarak yasagan aşhaneydi. Anda yetim balalarga kimnin aşarına yok için alarını aşatırlar deyip şimdi stoloy formasında sırgat işilik biz hem de Kurban, Ramazan ayların mine şunda ötkeliğe diyeyimde çünkü bizim namaz orunda büyük motor teyip çekmeyi namaz okuyup şunda şatayda edik büyük köp kişi şatladıp duraydı no mine şunu yazgan anın Allah-u Teala aktığı yapışak olsun ilahide bir mecbet halıklar varsa da uyanıp etmeyendir şuna göre no o bilim bizim merhaba etti Rafael Amiş dilek alma bura getirip yasarga tırışa kirek biz de buluşabız deyip rahmet medyada buluşa oğulusta bulun suzabızı deyip ettiler indi bugünkünde mani hazır tağında fundamentka kuhyası koyduk kuhyasını koyduk fundamentin no şu günlerde indi Allah dese şu işini başlatıp çıkarırız barçamızda da bir zor rahmet Allah sağlığınızı versin bana bu bir-birimizga ko'rib yurishning foydasi bu men mana ol birda ko'rana shu saytda kelib uğraşmadi bu narsa mana qo'yanda ko'rib olib qaytib muzeylarni mana biz bunda o'tirgan ana muzeyni ko'rib olib qaytdik bir zo'r rahmat yasadirga ol endi ana bilan kengashib yordashlik mana u kerak narsa o'zi bizning bolalarimizga kerak her vakitte de geçimgene oturan yüzümüzden millet kişiler teker de gelip sıkranıp yılılar. Kaysi anda Volgasında kalgan, kaysi kilindeşe ili bilen ili anda o yurtta kaytalmayın. Bana şu yurtlar şunagay şehrin ortasında, 9 etajlı şehir ortasında şunday Tatar yurtu bulu, o bir var uzada bir gerek nesedi böyle. Bir zor rahmet. Allah sağlığınız versin. Amin. Rafael abi sizin bilen yaşkanda da bir təsirlə fikirlərdiniz. Əlbəttə konuya bir yaxın aldınız. Bir şunday bir xəndəginə siyizib kelə. Mən 19-cu yılını Allah'ın rəhməti hacga bizning hacgadan hələ şey yapa vardı. Şulayda tübə almaşıqqa kirək idi deyə. Şul akşamı deyə hacga tülədim deyə Allah'ın rəhməti. Şundan indi Allah tərədən tübə sıradın deyə. 2 atnadan soң tübəsi yandı Allah'ın rəhməti. Yine. Ayrılıb şaltıratda 2 aydan soң şul apağa yaşına vardık. Tübə də yana, işi də yana inşallah sizgə də. Allah versə bunda buna həzrətlər, Avustaylar da oturaq. İndi rayon administrasiyası, şməkərlər də Allah versə. Biz də sizgə özümüzün işini inşallah birimiz Allah versə bizə yerdən bitirgə tırışırız. İnşallah yaxşı. Mənə bu indi Allah'ın bir güləgi sizgə. Şuna şul aytıb qabul etdiniz inşallah. Sizin şekildə tırış kişilər olğanda İnşallah Allah da yerden bir Allah versə. Şular bizning Tatariston Respublikası Diniya Nazoratining Oqsoqollar Shurasi raisi G'ayrat Hazrat Ayubov rahmat. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resulü seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli prezidium, hürmetli gazetecilik kardeşlerim, bugün şu beyram bilen barabızda da kutlayasım kile. Şunlap da mana şu dinimizge, izgi jirlerimizge,
hürmetli din ehillerine bağışlangan okular bizning beyrenlerge eğlenip hem kübeyip baralar Allah rahmeti bilen. Bugün günde 20'ler rayonunda şuşundu okullar her yılına bulup duralar. Bugün biz Kukmarada, Meşkere'de bu okulların tesiri pek zor. Ben bundan 1-2 yıl ile geçken idim indi. Kukmarada şu sizin rayonda bulganda bundan yığışlarga mektep bağlarında şakıra geldi. Bu mektep bağlarına, yani bizning yaş buğunga özümüzün Tatar milletinin şahısların bildirü, onlarga tanıtı okulları bit. Bizning dinimizning şın ikanin, nık ikanin, hem de Müslüman dininin mengilik ikanin kürsətiş okullar bit cəmiyyət. Ben şuna göre bizge yaşlarga bu işlerini anlatıp berip kaldırası var. Bugün şunu da etesim bile. Şu okullar arkasında bu elbette bizim diniye nezaretinin zor başlangıcıydı. Onun başlap erişilerini ettiler indi. İlyas Hazret bizden hem de Niyaz Hazret hem de elbette Ferit Feyiziş başlap jibergenleri başından, lakin bu bizim diniye nezaretinin başlangıcı eteke kirek ana şulay etip gittiğimin tamam kaval eteke ile her küçük rayonlarda bu başlangıç gittiğine algıtava var. Şimdi tağın bir kat edesim kile. Bu başlangıçının eli tağın bir yağı var. Bu başlangıçın tağın bir yağı var. Okullar ve birlikten bizning rayonlarımızda, halkımızda tağında sorarak ideyalar kire başladı. Buna aytesim kiler, rayonlarda çok burada turib kiler. Buna hazır meşit tiresindeki, meşit yanındaki kichkinagina medreselerini sala başladılar. Kichkinagina medreselerini sala başladılar. Her bir rayonda, her bir meşitte rivayetim kiler, bu işlerini akırttingina alıp baralar. Şimdi buna Allah'ın rahmeti bilen, neyit Allah'ın rahmeti bilen. Şimdi şuşlarga koşulup, şuşu kichkine medreselerge, onlarla yakın okullarda debatlar, onlarla terbiye mekteplerinde debatlar. Şimdi tabii Prezidentimiz Rüstem Nurgaliyev etkili meşitler alar, güvedet yırtığına tügül, meşitler alar, medeniyet, terbiye yırtı buluğa teyişti. Şimdi da şulayga eğlenip paramız değil. Şu okullar başlangıcı bitindi. Hazır 100'den artık meşitimizde, Tatar dileniyetimiz, 800'den artık meşitlerimizde bizim 40 okulları, 40 tanımları, garip ve gariplerin İran mektepleri bunlar varsa da şu okullardan başlanmayabilirlerdi. Bugün biz Kukmarada matur ettirip, neydi yaxşı, eli ötken yıldına, negizine dua kılıp gitken bir yılda işlendi bu işler. Eli Ağustos ayında şuşunda yok, dini, medeniyet yüzegi, Abdullah Tukay isiminde medeni yüzegi aşağıda açtık. Bu nerseni kürsette? Bu hele tamam bir yerini kürseteceğim var. Bu kürsette bizim tırmışımız ekirtin yine bulsa da dinimiz bilen birge atlaganın kürsette yamagan. Bu kürsette özümüzün rayon başlıklarının da dinge koytularını kürsette. Rayon başlıklarının da dinimizge, Müslüman dinine yüzlere bile kararlarını kürsette. Eğer de resmindigine işini işlesek de biz rayon başlığından başka işliği olmuyoruz ama. Ben bir tane bilem. Biz ana gördüğünde rayon başlıklarının da rayondaki bütün yetekçilerinden işe karşı gelgenlerin
şuşunday medreselerge, meşitler salıga. Allah'a şükür buna Arşada şunun katlı matur itip açtık. Bugün Kukmara'da şunu. Min Kukmara'nı küttenden bilem. Bulatovlar zamanından da bilem. Zaripovlar zamanından da bilem. Onlar bir yakşı tüplü millet için Kukmara için turuşuşu başlıklarıydı. Onların için sevgi demeteci devam ediyor. Onların rahmeti bile araga bir zor rahmeti bizne eğitiriz. Eğitiriz araga. Şunu da yamalar. Eğer de bulmasa, tırışmasa bir yılda şunday üzek açıp bulamam. Bulmayı. Onun bir üzek aşığı için bir akşamlar tügüleli. Yedine tügül biteli o. Hele bir tane paşarlıkları var. Onun göstechnadurları var. Onun nesnesiyle yok ilettik sürücüler, ayak çalışılar. Eğer de kalava biraz üretmese, onlar tuktatalar bütün işini bilemeyin ana. Yüzümden başlar etti o. Benimkinde mene şuşun deyip, dini üzekler bizden min bilgenegine, min etkenegine 4 ayında. Nırlat'ta biz onu başladık, Allah rahmeti bile açtık. Çistoy'da bizden matur ettirip, şuşunda yaxşı dini megarif yönetici medeniyet üzere yaşlar için üzere işlet bile. Hazemle aşağıda indi bugün bana Allah rahmeti bilen Kukmara'da açtık. Anlarsam takım bir nerse isketçe Allah'a şükür bana şundan da 40'den işi kazanlar şuay var adın ya. Buna bir gün açtık üzekmeyemem. Benim İskeç'te İbrahim Suresinin 33. 36. 37. ayetleri. Onda bir Allah-u Teala İbrahim peygamberinin den ettirgen şimdi eyter bit o. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim Aleyhisselam eyter. Ve iz kâle İbrahimu Rabbi İgel hazifel beledi emine ve vecnebi ve beni en asnamdi. Yani buna şu yüzeklerde de Allah Teala'dan sonra tınışlık bir değil. Allah da işlerge mümkünlük bir değil. Hem de şehirde ben var, lakin bir tane şu şehirni şu yüzekte değerlendirir onlara bula. Hem şu vakitte bu yüzeklerin nesneşikliğe gibi tabii şu hem de İbrahim Aleyhisselam'ın sözüne ayet. Mine değil, hem de benim bağlarımda değil, sonlarda tapınıda, şirkelerden tapınıdan tıkkardı. Evet, bizni bu taşılar köyü. Bizim bu taşılar köyü. Dinimiz içinde de bir ellekimler var. Tıgın işlerge yaramı, man işlerge yaramı, Allah'ın kabardattırası da girmeyinler. Var bir tane. Bine Allah-u Teala şu süreyle bizge min de 450 kuşu bizge eğitip kaldılar. Soklarının sizin degen. Sınırdan da tanınmasız eymiş, firkelerge de tanınmasız, tuğru yoldan bağlasız diye eğitip kaldılar Allah-u Teala. Annada tamam bir eyber var. İbrahim Aleyhisselam şu sürede devam etmekte ya Rabbim deyin. Kişilerinin gereğine değil. Gümüllerine son elle değil. Şu üzeklerini, şu meşitlerimizini işlerge değil. Yerdemçi bulsunlar derdi. Allah rahmeti bile bugünkünde bana sındı iki üzek başkanlar gördü. Bizim kütme Tatar ziyalılarımız, kışmekerlerimiz vuruşalar şu üzeklerine aşırı. Şu üzeklerine. Biz bir gün gördük. Bizim buna dinimizden gülekleri bile güleklerdik. Var bitalar. Allah bir bulgan. Allah bir de revolüsyon kadar bulgan. Ziyalılar bulgan bir. Ziyalılar bulganlar. Allah bir şu dinimizin üzerinin faydası bilen, üzerinin işleri bilen vuruşuptıranlar bir. Mulalarına, imamlarına, hem de okutuşularına, eşkaplarında bir vuruşuptıranlar bir.
Шул вакытта җәмәгать менә шушы заманнар әкертен генә Аллага шөкер кире кайталар, эшмәкәрләребез дә, зиялыларыбыз да шушы эшләребездә булышалар. Менә ул нәрсә ул? Шушы менә безнең бүгенге укуыбыз. Шушы укулар китереп чыгара шушы әйберләр җәмәгать. Шуңа күрә bu işlerin tanında devam ettiresi kile. Şimdi Kukmara'ga tanım bir kat eten bir zor işler işlerdiğiz. Allah'a şükür. Şimdi biz aksakallar süreçinde etesim kileyine aksakallar süreçinde biz indi kazanda da köpkene fikirlerimiz ne ettik, bu şimdilerimiz fikirimiz ettik. Bana bu meşitini Kırgızlar boyunca indi 2 yıl, 3 yıl elik. Hem de Президент'e kadar biz anlaşıp girdik. Şu rezultatı şunun için işleri de bitesim kiler. Bugün indi bana şunda zor programı bulup Allah dese 2. yılda belki 3. yılda şu yüzümüzden 200 yıldan artık meşitimizde namazlar okullarını ülkerige varımızda da Allah Teala esenlik bir kürege yazsaydı. Tam bir katsızlığı beyran bilen, yılların bir katsızlığı varlığımızda da esenlik de ilesi yıllarda da şulay şuşun büyük şaralarda, büyüyen şaralarda varlığımızda da görüşege nasip eylesin diye. Aleyküm selam, rahmetine. Allah'ın rahmeti olsun, hayrat Hazret Allah'ın rahmeti olsun. Şimdi sizin hayır fatihalar, elbette sizin tırıştık, sizin aytkan sözler, fikirler. Şimdi Allah Teala da sizge hayırlı selametlikler versin inşallah. Hem şu işte biz indi ettik, buna başlangıçta bizge yardım etip, şu işte tırışıp yürüyüşü tağın bir aktivistimiz, o indi İslam'ın kabul ettiği 1000 yıl isiminde Kazan Yuvarı Medresesi iştekisi İlyas Fadra Ceyhançı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين hürmetli hukmaralılar, muhterem prezidium, kelgan qonaqlar, sizlarni har qaysalaringizni Allohning salami bilan salomlasam kelar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Albatta rahmat so'zlaridan başlab devam etesim kelar. Bigrak da mana bu bizning 5-chi mashkara o'quvlarini uyushtiruvda zo'r ulushini kiritgan Kukmara administratsiyasi, shu Kukmara rayoni muktasibati bo'lsin, bigrak da mashkara ovulning mahallasi, endi ayrim rahmat kimlar o'zlarining ulushlarini kirituvchilarga ham betaraf bo'lmovchilarga. Shuni da aytasa kelar, din ahllari umrga ular saqlovchilar bo'ldi. Millatni bo'lsin, madaniyatni bo'lsin, urf va odatlarni bo'lsin, tarixni bo'lsin, ular saqlovchilardan bo'ldi. Bigrakda Tatar xalqining shunday bir maqoli bor, avul kurkin bar etuvchi ul masjid. Masjidning kurki ul imom deydi. Mana imomlar to'g'risida Jalil Hazrat Tamaturi deb aytib ketdi. Bugungi kunda bizning avullarımızda endi o'zingiz bilgancha maktabi bo'lmagan, kibiti bo'lmagan, pochtasi bo'lmagan avullarga da biz shogirdlarimizni jibarga tirishamiz. Anda nechik bo'lsa da jon uriga saqlab qoldirga, tarbiya ishlarini, o'g'it nasihatlarini olib boruv yo'nalishida shunday shogirdlarni tarbiyalarga tirishamiz. Mana bizning bugun misolimiz narsadan turadi. Biz rayonga kelgach, boshda bu Tunyoq rayonlarga chiqqandan ondagi avullarning tuzukliklarini, xalqning yashayishini, kelajakni ko'ramiz. Bigrak da mana biz bugun bordik Mashkara avuluna. Bu Mashkara avuluna yilga bir taqdirna to'g'ri, onda kun sayin borsang da ul g'ibrat. Bu ziratda aytamiz endi men Munir Hazratga ayrim rahmatlarni so'rab aytirman degan edim. Onun o'z bog'chasin, barangi bog'chasinmi, o'zining uyin qaragan kibik shunda kun-tun o'zining umrini fida qila ekan. Bu bizning o'zimizning kelajagimizni borlov. Endi mana shundan so'ng biz tarbiya o'zagi degan shunday uchoqni ochib yubordik ekan. Onda da ko'ramiz, xalqning betaraf bo'lmoq o'zlarining tirishib imomlarning ishlaganlarini ko'ramiz. Imomlar
Инде авылларыбыздан чыгып киткән кешеләр үзләренең нәселләрен эзләп авылга кайтсалар, беренче алар сельсоветка бармыйлар. Мәктәпкә дә бармыйлар. Алар беренче имамга киләләр. Мәхәллә имамына. Ул дуга кылдырып шуннан башлагандан соң үзенең нәсел-нәсәбен сорый башлый. Шул ук вакытта зираттагы каберлекләр буенча шуларга да игътибар итә башлый. Безнең имамнарыбыз алар бер вагазчы гына түгел, алар күп кырлы. Алар булган пиялачы да, балта устасы да, мишче дә, шул ук вакытта агроном булсын, ветеринар булсын, һәр бер нәрсәдә имамнарның юнәлеше курылган була. Инде мисал итеп шуны да әйтәсе килә, менә шәҗәрәләргә килгәндә дә Җәлил хәзрәт, ялгышмасам, 227 кешенең нәсел шәҗәрәсен сез барлап бирдегез булса кирәк. Менә бу бит шулай ук имамнарның белән бәйләнгән эшләр. Аллаһның рәхмәтен әйтәсе килә. Менә мондый укуларның булуы, шушында хезмәт итәбез икән, безнең иртәгәсе берсе көнгә эшләребез бар икәнен, авылларыбыз югалмаячагына бер дәлил бу. Без иншалла югала торган халык түгел. Әгәр дә шулай күмәк көч куеп эшлибез икән, Аллаһның рәхмәте безнең киләчәгебездә. Тагын да шушы трибунадан айрым рәхмәт әйтәсе килә. Мен менә Ирек Хадиев монда, безнең Раиф Мәрдәновларга, алар менә шушы зиратлар белән битараф булмыйчан күп хезмәт кылдылар. Һәм аларның эшләрен тотынып китүче менә ул безнең инде Мөнир абыйлар һәм башкалар, Аллаһның рәхмәте. Инде район мөхтәсибәтенә дә, Радиф хәзрәт сезгә дә, сезнең әле яңа гына балабыз, 5нче бала, Аллаһ Тәгалә сезгә хәерлесен биреп, тагын да дәвамлы иттереп, гаилә бәхете биреп, милләтебезне саклаучылар җүмләсеннән һәр кайсыларыбызга узарга насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Allah'ın rahmeti olsun. Rahmet Hazretleri, Cenab-ı Hazretleri sevindirip otura. 10. balaya 1 milyon akşa verirlerdi. Yani 10. balaya patron bizim 1 milyon verelim şuna. Allah'ın rahmeti olsun. Sen sağ olsun, başlar et Allah versin. Yani Allah'ın rahmeti olsun. Hürmetli konaklar, şimdi bizden özümüzün rayonumuzda şu din üsüşüne hem umumen Мәгариф өлкәсендә зур хезмәтен куеп, безгә инде бик зур терәк булып, бергә эшлибез. Менә бөтен дөнья татар конгрессының Кукмара бүлеге җитәкчесе дә ул, Кукмара районы Мәгариф бүлеге җитәкчесе дә ул безнең Ахмадуллин Илфат Ильяс улы биредә. Ахмадуллин Илфат Ильяс улы рәхим итегез, әйдәгез, Аллаһның рәхмәте булсын. Менә бергә матур итеп инде эшлибез. Аллаһ Тәгалә алга таба да шулай матур итеп эшләргә насыйп итсен иншаллах. Hayırlı kün, hürmetli Prezidium, kadirli konaklar, 5-nче Мәчкәле укуларын төбәк-ара фәнни-гамәли конференцияда катнашучылар, бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән һәм үземнең шәхсән үземнең исемнән һәм Кукмара районының Мәгариф бүлеге исеменнән сезгә барыгызга да ялкынлы кайнар сәламнарымны җиткерәм. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Шуннан да безнең районыбызда бүген зур бәйрәм, Мәчкәле укуларының 5-нче фәнни-гамәли конференциясын үткәрәбез. Мәчкәле укуларын үткәрү кичкенәдән күңелемдә тәрбияләнгән. Ватанпәрвәрлек хисләрен чын мәгънәсендә тормышка ашыру дип саныйм. Үткәнен белмәгән киләчәге юк диләр бит. Димәк, без үткәннәргә карап алга атларга тиешбез. Милләтебез тарихында мәдрәсәләр тоту традициясе гасырлар аша килгән. Һәр татар авылында мәдрәсәләр булган. Һәр татар баласы шунда белем алган. Шул сәбәпле әвәлге гасырларда зыялылык мәсьәләсе кискенрәк проблема булып саналса, татар авылларында яшәүче кешеләрнең күпчелеге укый язар белгән. Алай гына да түгел, татар әдәбияты тарихы белән танышкан, хәтта төгәл фәннәрне дә уңышлы үзләштергән. Яшь буынга тарихны онытмау, милләт җанлы булуның кыйммәтен аңлау да безнең бурыч булып тора. Татар телен саклау, аны үстерү, туган телебездә аралашуга ихтыяҗда гаиләләрнең, балалар бакчалары, мәктәпләр, мәчетләрнең уртак бурычы булып тора. Ел сайын районыбызда үткәрелеп килүче инде традициягә әйләнгән Үтәмешләр исемендәге
Бутамышевлар исемендәге Мин зур фәндә төбәк ара фәнни гамәли конференциясе нәсел шәҗәрәләрен барлауга багышланган бөтен Россия күләмендә үткәрелгән шәҗәрә Моя родословная кебек чаралар нәкъ менә шул максатларны тормышка ашыруга юнәлдерелгән дә инде. Безнең бүгенге җыеныбызда милләтебез хакына, татарлыгыбызны, телебезне, гореф-гадәтләребезне саклау, тарихыбызның иң мөхәддәс ядкарларын үстерү максатыннан. Киләчәктә Җумһуриятебез күләмендә үтүче әлеге конференциядә милләтебезнең чын милләтпәрвәрләре, аның язмышы өчен битараф булмаган үзләренең бай тәҗрибәләре, үткен фикерләре белән уртаклашырлар, мәшкәрә укулары рухи байлыгыбызны арттыруга зур этәргеч булыр дип ышанам һәм конференция эшендә уңышлар теләп калам. Һәм әйтәсе килә инде бүгенге конференцияны оештырган кешеләргә зур рәхмәтемне әйтәсе килә. Рәдиф хәзрәт сезгә, Мөнир хәзрәт сезгә, аның башлангычында сез торасыз. Шушының халык кешене җыеп, республика күләмендә кешеләрне җыеп аралаштыру, үзара сөйләштерү дә ул инде бер зур эш, бер зур дуга булып тора. Һәм инде Җәлил хәзрәтнең чыгышыннан соң инде берничә сорауларына мин җавап бирәсе килә. Шуннан да без соңгы үткән ел дип әйтик, берничә ел инде без кызыксынып йөрдек. Балтач районына мәктәпләрдә әхлак тәрбиясе укыталар шуннан да. Җәлил хәзрәт әйтте, 20 елдан артык әхлак тәрбиясе укыталар. Biz аны берничә ел өйрәнгәннән соң үткән ел, беренче ел пробный итеп үзебезнең мәктәпләргә әхлак тәрбиясен 4 сәгатьтән кертә алдык. Аллага шөкер дип әйтәм, һәм бу елны үзебезгә максат куйдык. Рәдиф хәзрәт белән дә бергә сөйләшеп торабыз. Тагын ел саен инде 2-3 мәктәпне арттырырга, әхлак тәрбияләрен кертүгә максат итеп үзебезгә куябыз. Bu inşallah Allah'a işler bulur, biz üzerinizde maksatımıza erişiriz deyip ışanıp kalalım. Hem o şov meselesinde Jalil Hazret siz etken idiniz, o şov meselesi o bütün Respublika boyunca o tüp problemalarının birisi mağarifinin. Biz kader bitinde tarih değiliz, standart değiliz, produksiyonu koyara gerek. Biz her vakitte halal rızık ile işliyoruz Jalil Hazret, bütün mekteplerde de halal rızık. Uğraşmışı bütün bağlarımızga tiyişince rızıkla təmin ederiz hem uşatırız. Ansı da Allah'a şükür. Barımızga da bek zor rahmet, isenlik, sağlık dilim, oңышлы işler dilim, kilesi yılga şaşkan kadar diledik kalalım. Rahmet. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Allah'ın rahmeti olsun. İndi amin diyoruz. Şolar bek Allah'a tabada şunday birge hizmet buyurga Allah tara nasip etsin. Zor işler, zor hizmetler elbette o birisi de jingirgine dirilmeyi. Maktablarda şöyle bir iştirakçılar bizlere 6-7 mektepler rahmet sizlere. Allah'ın rahmeti olsun. Allah'ın rahmeti olsun. Şolay bizden yaktaşımız Ulyana'nın kildi. Ulyan ülkesi Kalkan Birliği iştekisi Asiye Hanım Ulikova. Ulyanovski ülkesinin regional biniye nezareti koşusunda işlep girişi Müslüman Kadın Kızlar Soyuzu'nun hem tesadüzünün isminden selamların zikriye rüksat etiniz. Meni şu mertebeli konferensiyaya çağırığınız için bir zor rahmet birinci sizge bulsa, ikinci şu zalda oturuşu 87 yaşlık babayıma üzerinde oturup meni şuna alıp geldi. Min Meşkere oğlu kızı. Şuşu Meşkere okulların işip geç bir yıl kütüp da kendi turabız. Çünkü Meşkere ılı yaşta bulganға kuraydı. Min Meşkere'nin ilgisinde yoksu bilen, hazırlısın küre olan. Şuşu Meşkere ağılı en dini, zor medreseler tutkan, bütün dünyada din efelleri hazırlayan medreseler tutkan ağıl bulsa da, o sonlu vakitte indi Sovyet vakitlerinde, din kısılançaklarda, o indi dinsiz ağıllarının en birincisi bulup kalgandı din.
Şular bizim evimizde, Meşkere avulumuzda, tuğan yurtumuzda isen soğutura yılına bir tapır koytayı dediğinde biz şunda koytuk bir kendine Kur'an okutup, yine açıp gideydik, koytuk azan tavuşu işitildi. Mene siz anı göz aldığınızda kilitire almışsınız. Men sitten koykan dini, şunuz koykan şu azan tavuşun işitkeş, bütün tenlerimde kozunu şırıp, nürşaylı bizim avulda şunda azan tavuşu bulur kendim. Mene şunda avul, elhamdülillah şükür. Onun ölüşü bir zor rahmet mene bizim Münir Hazretimizge. Münir Hazretimiz, doğanlarım benim eniyimde, ben üzümde olduğulaş eni tavul olaydı. Beni zinhar olmak, ziratta kummayız. Beni o ziratta kummayız diye bizde vasiyet eteydi. Ne ifsiravaş, yok kurkan değil. Biz Bola Şakalar mektepte okuyanda ziratını bir kiraktan eğlenimizaydı. Ne için desen bizge okutuşular da şuraya giteydi. Kişiler, anda kişiler kummaynagen, anda kulaklar yatar yeteleri. Biz kulaktan eşekten bilmegen biz indi Bola Şaka. Mene şundi, mene siz bugün kurgan zirat, mene şundi ziratta eğlendi. Elhamdülillah şükür, sinişiriz bir zor. Onları üzerinde, ismini unuttum bir tane. Seni şecereniyor sattım. Hem utemişip annesinden bulup şovuma şu kaya şotandım. Şulay bulup çıktı utemişin nesilinden. Yarar ansız bir buldu. Biz indi Ulyanski turunda ezgen Amerika'yı nesiliyle kesim ile Ulyanski şehri, şundi şehir, onun 11% kına anda Tatarlar tıra. Siz indi tıyınlığını koruyusuz bu aranızda bilesiz bizim Ramiz Faruk oğlu Ramiz bizim işlerimizin bir yoktur bu ara. Bizim indi ülkemizin gubernatörü başka millet kişisi bulsa da o elikisiyle alışında o yanağına bir ikinci yok. Bulsa da o bizim Tatarlarını yaratar. En sonunda üzerine etken sözlerinde bizine 8. yazıga uzatıp kaldı, bizine şakırıp gururlanıp büyük matür sözler etti. Bizim Tatarlar aldıntılar dedi. Allah dedi, tırışlar dedi, tebrikliler dedi, oyaklar dedi. Biz yine barımıza gururlanıp bitirdik. Şulay bu milletü ve doğanların Hayapbaşı'nın rayonlarında Gürcistan Tatar uyuşmalarını tutuyorlar. Bizim Ulyanski'de Tatar medeni üzeri işletkiler bücret hesabından. Anda 22 kişinin binamızını üzümüzün ülke gubernatörü uçuşundan tutar. Mene neydi o bizde şartlık. Bizim indi bu uyuşmada küpten şunda yetim parçaklar şularını ziyip burçlar su üzerine alıp çıkıp kınav yeteriz. Mene şunu işler alıp vararız. Rahmet size şakırığımızda siz silesen kubinde ol. Varımızlara bizi rahmet. Şu temsilin seyirlerini işine umuşlar diyeyim. Hem şu meşgele okumalarının devamlı bulun. Tağda devam ettiğini tilak kalalım. Rahmet. Amin. Allah rahmeti olsun. Nasıl yapaydı? Tilaklarınızga, fikirlaringizga buna yiroq orani yaqin etib, endi bizni zo'rlab kelganingiz uchun Alloh taologa duosi inshaalloh. Şular bizning do'stimiz, endi doimiy bizni Allohga shukr mas'ul ma'lumot choralarinda yoqtirib turishi bizning Mirar jurnali redaktori Labib Alboy Leronda bugun birida. Labib Alboy, rahmat etingiz. Labib Alboyni endi tabriklaymiz. Mana To'qay premiyasi laureati shular deb ilgili bo'lsin inshaalloh. Xayrli ishlar, xayrli xizmatlar bo'lsin inshaalloh. Premiye rəhbərliyinin birinci şərtlərində Kupmara Kiyevi 1982 yıldan beri men Şuşa rayonuna daimi koytup yerim gibi ekibinde. Bir geç koytan hatta oktan şurada bisimge kararında da Kupmara'na bugün de ihtimalle ben Kupmara'nın köprek bilen bakaydım kişilerinde. Mene öz sınavda bir yıl koyacağım bir koyta kadar geldi.
Хаҗга барып җитүгә без инде Мәдинә аша бардык. Мәдинәдән Мәккәгә килеп төшүгә палаталы лагерьлек инде палаталар шәһәрчеге шунда каршы алучыларның берсе безнең Рәдиф хәзрәт булды. Рәдиф хәзрәткә очрашуга мин бик шатландым. Һәм ул мин аңладым, ул безнең алдан килеп оештыручыларның берсе дә булган. Ул әйтте, Рәдиф абый, без быел хаҗны җиңеләйтергә тырыштык диде. Аллаһ Тәгалә ризалыгы белән алар чынлап та шулай эшләгәннәр. Безнең менә Рәдиф хәзрәтчезгә һәм барча безнең милләттәшләребезгә мин сүземне рәхмәтемне җиткерәм булмыйдым. Чынлап та алар бөтен тырышлыкларын куйганнар иде. Һәм мин инде моннан чыгып нәрсә булыр идем. Бу хаҗга барганда нәрсә дә булса алып кайтасы килә, ул кадерле бер алып кайткан әйберне кемгә дә бүләк итәсе килә. Мин инде менә монда шушы залдан торып үзем белән алып кайткан берничә Коръән алып кайткан идем, китап, Коръән китабы. Һәм инде кибеттән кирип менә шундый җиңел генә булса да түбәтәйләр, анда кайтканда килограммын исәпләнә бөтенләй белән сулап, зәмзәм сулап кайтасы килә күбәйтеп, тегесенә кайтасы. Ләкин шушындый үземнең әтигә, абыйларга түбәтәйләр кайтып һәм Коръән. Мин моны Мәшкәрәнең имам хатибы Мөнир абыйга бирәсем килә бу Коръән белән, изге китап белән шушы баш киемен җиңелчә генә булса да бер истәлек сезгә булсын. Инде без менә шушындый дин әһелләре белән аралашып йөргәчтән Ульяновда да булабыз, төрле Башкортстанда да сәфәрләрдә булабыз, Астраханда да дигән кебек без журналист буларак та, язучы буларак та һәм инде менә Иляс абый, Иляс хәзрәт белән йөргәндә дә бергә җегетләр белән, хәзрәтләр белән йөргәндә дә күрәбез, дин әһелләренең эшләре бик күп вазифалар башлары, бик күп эшләр алып башкаралар. Менә бу 2017 елда тел вазгыяты вакытында да алар безнең телне саклау сафына басучыларның беренчеләрдән булып бастылар. Телне саклауда үз өлешләрен кертәләр. Инде мин әйтер идем, телнең чисталыгында кайгырту, телне саклауда да алар катнаша. Күргәнебезчә, менә инде хәзер тәрбия мәсьәләсе дә, менә бүгенге тәрбия мәктәбе ачуында инде безнең шушы бер максат дип аңларга кирәк. Һәм шуларның күбәюен дә мин телим, шулай булыр иншалла, күбәйсеннәр, тагын да булсыннар. Чөнки безнең төп киләчәгебез шушы Җәлил хәзрәт әйткәнчә, балалар да безнең бөтен ышаныч. Мин инде менә бу дин юлында йөри башлагачтан кебек дугачы дигән сүзне аңладым. Безнең менә монда утырган һәммәбезнең дә артында дугачысы бармы дигән сүз. Мин үзем дә уйланам, менә анагымны, Нуриханны бигрәк тә шушы дин юлында да булсын иде дип йөртәм, мәчетләргә дә алып барам. Инде беренче чиратта әлбәттә алар ишенеп әле минем ишешләр саф татарча сөйләшә. Безнең һәммәбезнең дә максаты шушы тел булырга тиеш, безнең аныкларыбыз саф татар телендә сөйләшергә тиеш. Без өлкәннәр, бигрәк тә әбиләр, бабайлар, инде монда өлкәнрәк кешеләр бар, алар да көрәшмәсәк, шушы телебезне сакламасак, безнең өчен кем саклар дип әйтәм инде мин. Шуңа күрә менә бу вазифалар, мәктәпләр ачылу, тәрбия ниләр ачылу бик зур эш. Әле менә бүген шушы ашханәдә ашап алганнан соң шушы аралыкта бераз вакыт бар иде. Мондагы Кукмара ритуал хезмәт күрсәтү бүлегенә бардык дип әйтгәндә, анда безнең больница янында, мондагы хастахана янында биналар белән берничә ел хезмәттәшлек итәм инде. Аларның эшчәнлекләре турында шушы безнең мирас журналында язганым да булды. Үзебезнең менә Мөслимдәге, монда Кукмарадагы якыннарыбызның каберләренә куйдырганда таш такталар язып алулар бөтенсендә эшләп торам. Тагын 2 тактага бирдем, заказ бирдем дә, әни белән үземнең әбиемә Мөслимгә берсе Актанышка кайтырга. Шунда шундый сүз чыкты. Безнең сүз бер ярты сәгать вакытта сөйләшеп алдык. Безнең бер бәлки генә зур проблема бар зиратларда. Сез аны күрәсез, кабер ташларындагы исемнәрнең язылышы. Инде мин булып, мин үземнең әби белән әнинегә бик дөрес язылтылган дип йөридем. Анда да 2 хата чыкты безнең исемнәрдә. Бик күп менә карагыз сез зиратларда, гел анда урысча язылган, күбесе татар исемнәре урысча язылган. Хасан дип язылганда Хәсәннәр. Чынлап та менә анда соңгы вакытларда китап чыккан тел исемнәребез турында Гомәр Саттарның безнең галимебез, галимебезнең шушыны күрсәтте миңа Рәзилә ханым бу ритуал исемдә. Чынлап та анда исемләр. Мин Шейх Разиевның язылышын үземчә шамал идем, инде беләм дип тә йөридем.
Şunat da karasın Şeyh Raziyev bulayken familyası, benim enimin familyası Şeyh Raziyev var. Evhadi Şeyh Raziyev benim. Evhadi degen isimden işit yazılışın dürüst anday anlatılgan. Biz anda türlüşü yazarız. Hem biz indi pasportkan işit yazılgan, şunu bilen biz özümüşe Rusya etkene takazaytırga tırışamız koyda olsak da. Bizim pasportta benim isimim şunday, men şuna yürüyüm deyip Biktimer degen isim var bizden hemen, Biktimer. Bizim bir Galime hanımımız Biktimer var deyip yazırda. Biktimer deyip ettirteyin, o deyip pasportta şulaydı. Şunat da biz pasport işe yazılgan işe varsak biz bu talep ederiz. Şuna Kur'an'ın bir ayrım kitabı var, men ne seytirge edeyim. Mene bu isim koşkanda bizning hazretlerimiz isim koşar. Siz mında oturasınız mullalar, rayon muhtasibiyetleri de var. Mene şu Zagis bilen birge ilişipme. Nişittir bu kitabını buldurga gerek üniversitetlerinden kitabını buldurup hem isimlerinin balalarga isim koşkanda da mene şurlay yazılar sizin balağınızın ismi deyip siz bilesiz inler yazmalar değil mi? Tanıklık koyuyor yerlerde verirler tulunda tanıklıklar. Şu tanıklıklarını bergende de Zagis'ta barıp yazıpkanda da Sinhar tilinin öne dürüst yazılışı olsun isimlerden dürüst yazılığa gerek. Ota-analarında gayretde özlerinden eytirge tırşayın bizden isim şunday diyen bulup lakin hazretler naqtırıp şunday isim şulay tatarsa nek şulay şunu garipçe şunday o anın şulay anlatadı. Anlatsağız idi diyen buna şundayrak benim sizge tilek təqdimlerim meşkere okuları Nindi şeş mertebe katlaşan deyin gibi bir kümünüme hoş gile uzak olsun, devamlı olsun, kileşekli olsun, hem anın faydası olsun. Bizim Tatarşa söyleşmişi onuklarımız kübrek olsun diyen dilekte rahmetim bilen size başlayalım. Rahmet, ben Allah'ın şandan da isimler boyunca bu mesele gün kadağında indi Münəcəli Hazretinde kitapları var isimler ne de barlandı elbette lakin yaşlarımızga şunu жеткирүү, аларны indi dini terbiyelew. En birinci maksat şu oldu. İsim birir için ama terbiyeli aile olarak değil, terbiyeli eti, terbiyeli eni. Çünkü kuvvesi etinin birinci iki harfin, eninin üçten boş harfini alıp şahtırıp isim kurşuşlarda bir küp tüzik babik kurşuşlarda var şuna göre bütün isim hazretlerine atılır. Bütün devlet organlarında birleşik Allah verse olmam menaş edeb ahlak okutu da olayında yukarına tügel. Sizin başınızda biz isep kalavuz Allah'ın rahmeti olsun. Endi hurmatli jamoat hozir chiqishlarga ko'chamiz Alloh bersa, eng birinchi shu mashkura avul tarixi bilan tanishtirish uchun sizning Munir Hazrat sizga beramiz Alloh bersa, endi chiqish asoslarga ular minat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli Prezident, hürmetli kelgan qonaqlar, Allohdan rahmat va salom olsun barchalaringizga dag'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hürmetli din kardeşlerimiz, ziyinda qatnashgan qonaqlar. Alloh taolo bugun kunda mana shulay birga yig'ilishlarda shu mezgilni bor qildi. Ming ishlarni yuklab, shu ishlarni boshqarib mumkinlik berib, bizga shu ko'rkam din ahllari, muhtaram qonaqlar bilan uchrashishni nasib etdi. Har bir tubatda, har bir avulda, birinchi zamonlarda dinimizni ko'tarishda dinimizni tarafında zor uluş kiritgan, sağlığın, boylığın, dinimizni ko'tarish uchun qizg'anmagan, uzoqchora masjid madrasalar soldurib, xalqqa diniy bilim berib, Alloh qo'shqancha yashab, avval xalqına xizmat etgan o'qimishlar alim kishilar yashagan, onday kishilar bizning maskarada bo'lgan ham vafotlaridan so'ng ziyoratimizda jillanganlar. Maskara avuli madrasasi Tirayotdan tutgan madrasalarning birisi bo'lgan. Onda şoqli ko'rikli alimlar ilm olganlar. Madrasada kitob kishitasi kitabında Maskara avuli madrasasi turundagi tubandagi so'zlar yozilgan. Maskara avuli madrasasi Galim Xan Mag'rifati Jamoliddin Bektoshi endi u o'zi sidoshi bilan, turmushi bilan Maskara avulidan o'qitgan, onun tarafından ijod etilgan Oylarning foydalari degan kitob o'quvlari qozongan ham darslik bo'laraq poytaxt madrasasida qo'llanilgan. 1900 yıllar içinde imamlarımız metriklerini yazganda üzerinin dini bilimleri, Qaysi madrasada o'quvlari, masjidning salonu yılları, mahalle halkının sonu turunda ma'lumot berilgan bitti tutarga tesh bo'lganlar. Şuşa bilishlarga tayanib Bukmara tubagining 35 masjidi ham 46 imami turunda analiz jasarga mumkinlik tu'di. O'zi bizning qo'lda bo'lgan materiallar bu turda shoqli to'liq ma'lumot beradilar. 46 imamning 22si Maskara madrasasida bilim oladi. Yorsi deb aytilgan mumkin. Shundan so'ng 7 hazrat Tuntar madrasasida o'qiydi. 5si Sotish hazratlarida bilim oladi. Kırşa madrasasının 4'si tamamlayıp, Qozonda turli hazratlarda 8 imam,
илем ала. Шуннан тыш Оренбург өлкәсе Каргалы мәдрәсәсендә һәм Кышкар мәдрәсәсен берәр хәзрәт тамамлыйлар. Менә без инде булдык инзиратыбызда, инде безнең инде Кышкардан килеп укучы Оренбург өлкәсеннән Каргалы авылына килеп укучы шәкертләребез җирләнгән һәм шуннан ук килеп укытучы мөдәррис Хаманан улының кабер ташларын карадык. Менә безнең инде киткәннәр Каргалыдан инде безнең әйткәнемчә безнең мәдрәсәләрдә гыйлем алганнар. Мәскәү мәдрәсәсендә гыйлем алган имамнарыбызның күбесе Мөхлисулла Максут улы остазлары дип язып калдырганнар. 22 хәзрәтнең унысы аннан гыйлем алган. Ризаттин Фәхретдин хәзрәтләр үзенең мәшһүр асарында Мөхлисулла Максут улы турында аерым язып үтә. Мәшһүр Мәскәү карьясында имам һәм мөдәррис булып 75 яшендә 1888 елның 4 декабрендә вафат булып ушул карьяның каберлегенә дәфн ителде. Каберендә язылы ташы бар. Асыл ватаны Оренбург янындагы Каргалы иде. Мәскәүдә Дамилла Габдулла бин Яхья әл-Сиртуши хузурында укыды. Һәм аның кызына никахланып, шунда имам һәм мөдәррис булган иде. Гомерен дәрес белән үткәрде. Рәсми дәресләргә махир иде диләр. Аның турында һичбер мөгалләмәсендә тәкъәлләп булмас иде. Ни туры кисә шуны киядер һәм шәкертләр бик якын күрәдер. Bu вакытларны Коръән укып басып калдырган. Мөхлисулла хәзрәтнең улы Габдрахманнан 5 хәзрәт гыйлем ала. Габдрахман хәзрәтнең гомере кыска була. Аннан соң гыйлем алган хәзрәтләрнең остазы булып Әхмәд Шәриф Мулла Мәхмүд улы торган. Әхмәд Шәриф хәзрәт Мәскәүнең икенче мәчетендә имам булып торган һәм беренче мәчетендә имам булып Мулла Мөхәммәд Мәҗит Мулла Абубакир улы Янкаев тора. Хәзрәтләрнең икесе дә аннан гыйлем алган. Шулай итеп Мәскәү авыл мәчетендә имам булып торган хәзрәтләр үзләре мәдрәсәдә укытканнар. Мәскәү имамнарының берсе Казанда, икенчесе Оренбург Каргалысында белем алганнар. Элек-электән халкыбыз китапка зур хөрмәт белән караган. Китапны кадерләп саклаган. Бүген көндә дә кайбер гаиләләрдә гарәп язылган китаплар шактый сакланып калган. Алар арасында басмалар да бик күп, ул язмалар да очрый. Типография сул белән басылган китаплар чыкканчы халык арасында кулдан язылган китап ул язмалар киң таралган булган. Мәскәү мәдрәсәсендә язылган шактый кул язмалар сакланып калган. Күбесе 18-19 гасырларга карый. Мәдрәсәдә нәрсә өйрәткәннәр, нинди фәннәр укытканнар, барысы турында сөйләп язмалар. Мәдрәсә шәкертләре арасында гарәп теле, Коръән, мантыйк, шәрh хикая китаплары укылган, күчерелгән. Әл-Ялгыши, Әл-Систави, Әл-Казаклари, Әл-Оренбург сүзләре монда кайсы авыллардан кайдан килеп белем алулар турында хәбәр бирә. Шушы кул язмалар хәтта архивларда бирә алмаган мәгълүматны бирәләр. Мәдрәсәдә белем бирү системасы бик көчле булган. Шәкертләр гарәп, фарсы телен өйрәнгән, кул язмаларның күбесе гарәп телендә. Алар арасында дини риваятлар, шигырь әсәрләр, Габдулнасир Курсавый, Шиһабетдин Мәрҗани хезмәтләренә күчермәләр, гарәп теленнән имтихан сораулары да бар. Сакланып калган кул язмалар, Совет властьларында зур авырлык белән, мөгъҗиза белән сакланып калган китаплар. Әле аларның күпмесе юк ителгәндер, эссез югалгандыр. Исемлектә Касимир, Курса авылларындагы мәдрәсәләрдә язылган китаплар исемлеге бар. Шулай булгач, төрле мәдрәсәләрнең шәкертләре яки янда укып чыккан муллалар арасында тыгыз элемтә булган. Ел сайын имамнар белән мәгърифәт учагы булган мәчет мәдрәсәләргә сәфәр кылабыз. Аларның тормышы белән танышабыз. Агымдагы елда зур группа белән Арча районы Кышкар мәчетендә булдык. Кышкар дамилаларыннан Исмәгыйль Үтәмишев, Мәскәү зиратында җирләнгән Исхак Үтәмишевнең улы, Мәрҗани белән бер чорда Бохарада укып кайткан була. Мәрҗани аны үз заманының иң гыйлемле кешесе булу турында хәбәр итә. Кышкар мәдрәсәсе үзенең гасыр ярымлык эшләү чорында укыту программасы шәкертләрнең тормыш шартлары ягыннан бик аз үзгәргәндер. Мәдрәсәләрдә булган тәртип бер-берсенә охшаш булып, Мәскәү мәдрәсәсендә дә шундый тәртип саклангандыр дип әйтергә нигез бар. Кәрим Мәдхүм Исмәгыйль Дамилланың улы, ул атасы һәм агасы Габдрахман юлынан китмәгән, бәлки Мәскәүдәге бай туганнарын юлын сайлаган. Зур гәүдәле, юаш кына табигатьле бу кешенең йорты янында мәктәп салдырып, шунда Казаннан мөгаллимнәр китереп, иске мәдрәсәдән аермалы буларак яңача укыту керткән. Мәдрәсәләр бер-берсе белән шулай итеп тыгыз дини һәм рухи илемдә дә яшәгәннәр. Кышкарда очрашу вакытында безнең музейга бүләк итеп Үтәмишев мөхәррир булган тарих өчен кыйммәтле китаптар бүләк иттеләр. Районыбыз авылларындагы әүвәлге ташлар иң күп тупланган урын Мәскәү авылы, 33 кабер ташы. Авылыбыз гомумән татар тарихында мәгърифәт үзәге буларак абруйлы бер урын алып тора. Зираттагы ташлар да электәге мәдәнилек, мәгърифәтлелек ичендә узган тормышның көзгесе кебек. Ул ташларда Мәскәү авылын нигезләгән Ишмән картның дәвамчылары, Үтәмишевләр нәселләре, аларның хатыннары, балалары, тарих һәм дин галиме, Шиһабетдин Мәрҗани хезмәтләрендә телгә алынган мөдәррисләр,
мәшһүр затларга Габдулла Яхьяулы Ширтуши, Мөхлисулла Максатулла Каргали бәйлеки мәгълүмат теркәлгән. Шушы таш язмалар безнең татар мөселман халкыбызның шал тарихының чагылышы. Таш язма истәлекләре кичектермичә барлау, өйрәнү, мөмкинлек булганда юкка чыгарып саклау изге бурычларның берсе. Чөнки бу кабер ташларында бабаларыбызның гази исемнәре уелган. Һәр кемнең күңелендә иман, беренче нәүбәттә ата-бабаларының изге рухларына ихтирамнан башлана. Чыгышны тамамлап, безнең хөрмәт итеп ярат араларына якын итеп килгән кунакларыбызга аерым зур рәхмәт. Шушы күркәм чараларны әзерләүдә зур көч куйган район җитәкчеләренә, мөселман кардәшләргә, авылдашларга, иганәчеләргә Аллаһ Тәгаләнең чиксез рәхмәтләре йөрсен. Бар эшләрегез уң булып, кайгы хәсрәт күрмәячәгез. Инде мәскәрә укулары дәвамлы булсын дип тәминләйм. Амин, Алланың рәхмәте булсын, хәзрәт. Инде Әшкәрау турында саллыгына мәгълүмат бирдегез. Хәзер сүзне бирәсе килә, менә шушы кабер ташларын өйрәнүдә зур өлеш керткән Татарстан Республикасы Милли китапханәсе директор урынбасары Хәдифирек Абдулхай улына рәхмәт итегез. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli yaktaşlayın, birinci rəbdə yaktaşlarımdır, rayondaşlarımı selamlayım. Anlar indi kelgan qonaqlar, hürmetli muhterem prezidium əhilləri. Şul bir baş, şul bir akıl degəndəy, şul bir hünər indi ol. Mənə 5-ci mərtəbə məşkərə okullarına kilib, bir sözünü söyləyib, sizni şaq qattırıb bulmaz. Bu bir cevaplı fenniğine de tügeden şimdi mağrifeti, medeni şara, bundan indidir zorrak yanlıklarda jetkiresi kili elbette. Ama bu işrakta nindi dertege maksus ayrım zor ezirlik bulma sebeple eller indi zor yanlıklar jetkir almam. Uzgan yıl bu okularını biraz gına bir ayrım maksus temaga yöneldirip şecereler meselesi uzatılgan idi. Hem taş yazmalar İran'ı bilen şıgıllanışı kişi olarak şuşu tarihi taş yazmalarda yani ziratlarda saklanan evvelki kabir taşlarında terkelgen isimler tulu bir gayrelerinin şeceresin aşatırgan mağlumatlar turunda haber jetkirgen idim. Ama şuşu temаны baribir bugün de biraz devam etip sizning barig'inizda bunda qiziqsinishar, şuşu temaga ko'ngilin solgan, şunu anglovchi kishilar o'tira, bigrak tamna imamlarni ayirib aytasim kelar. Şuşu o'zimizning turgan o'rinlarimizda, yerlarimizda, avullarımızda şecerler tüzüge, şecerlerini bulduruga, barlauga, nesil-nesilimizni barlauga ihtibarını arttırsak edi degan tilekten çıkıp bu turda aytasim keldi. Her bir avulning ziratı, kabristanı ulu endi şuşu avulda yaşayan, ömür etken so'nggi bir гадәттә дип әйтим инде, күп җирдә борынгы ташларны санамасак, Казан ханлыгы чорларын 17-нче гасырларга төшеп китмәсәк, соңгы bir 5 буынның шәҗәрәсе теркәлгән калын зур bir китап кебек инде ул зират. Юкка гына менә Ләбиб абыйның да борчылуын аңларга була, исемнәр төгәл теркәлсен иде дигән борчуын. Менә шушы ziratта taşı kuyulgan bulsa, Şerdoğan'la toktası da berketilgen bulsa, isimler tüger yazılgan bulsa, şecere tüzünün birinci etabın nak mene şuşundan zirattan başlarga da bula. Elbette birinci ziratta gaydede saklangan dokumentlar, hatireler, ata-babalarımızın söylegenleri, etkenlerinden başlanıp gidetirgan aybir indi bu. Hem ondan soň indi devam ettirgan aybirler Avul Sovetinde saklanatirgan, rayon arxivinde saklanatirgan, Respublika arxivinde eger de indi
Безнең туган җирләребез, төбәкләребез кайсы да булса башка бер өлкәгә карый икән, элек караган икән, мәсәлән, безнең районның төньяк өлеше Вятка губернасының Малмужиязына караган, бу чиракта инде мәсәлән Киров шәһәренең архивы дип әйтик, инде тагы да тирәнрәк төшәбез, шәҗәрәбезне тагы да баетабыз дип уйлаган кешеләр өчен Мәскәү архивлары, Петербург архивлары да бар. Әлбәттә, иң төп мәгълүмат, кирәкле мәгълүмат ул архивларда. Монда инде иң беренче чиратта үзебезнең илгәреге имамнарыбыз, авылларның муллалары алып барган метрика дәфтәрләре, метрика кенәгәләре бу чиракта иң беренче төп чыганакларның берсе дип саный алабыз инде без. Ләкин бу чиракта бераз гына безнең бүгенге халыкны кыенсындыра торган әйбер инде гарәп язуыннан аерылган булуыбыз. Менә бу чиракта нәкъ менә сез, гарәп язуын танучы, белүче кешеләр, шәҗәрә белән кызыксынучы кешеләргә ярдәм итә аласыз дип әйтер идем мин. Хәзер инде үзебезнең төбәкләребездә дә метрикаларның мәгълүматларын бик оста гына укучы һәм тиз арада укып бирүче кешеләр дә бар. Аларның да ярдәменә таяна аласыз. Инде метрикалардан түбәнрәк мәлдә параллель рәвештә 19-нчы гасыр һәм аннан да иртәрәк булган мәгълүматларны инде шулай ук халык исәбен алу документлары архивларда саклана торган ревизия сказкаларыннан туплап түбәнгә таба шәҗәрәне киңәйтергә, тулыландырырга мөмкинлек бар. Шулай ук безнең архивлардан тыш шәҗәрә төзүдә шактый зур ярдәм итә алыр иде безнең китапханәләрдә. Мин үзем Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең вәкиле буларак китапханәләрнең дә менә бу мәсьәләдә, бу эштә нинди әһәмияткә ия булулары турында берничә сүз әйтеп узасым килә. Безнең мәсәлән Татарстан Республикасының Милли китапханәсе дә 3,5 миллион дәнәдә басмалар дип әйтим инде, китаплар, башка төрле мәгълүмат чыганаклары саклана безнең китапханәдә. Һәм менә Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең электрон каталогына кереп, анда шәҗәрә, шәҗәрә, шаджара, родословное древо дигән кебек менә шушындый ачкыч сүзләрне керткәндә меңнән артык чыганакка, ул булсын элекке заман документлары, кул язмалар, басма китаплар, хәзерге заман әйберләре, журналлардагы мәкаләләр, язмалар булырга мөмкин. Меңнән артык чыганакка менә шушы электрон каталог библиографик тасвирламасын, саклану шифрын күрсәтеп бирә. Монда инде китапханәченең ярдәме белән һәрберсен алып файдаланырга мөмкин. Әмма ләкин бу җиңел генә үземнең нәселемнең шәҗәрәсен төзим дигән сүз түгел. Бу бары тик шәҗәрә төзүдә бер теге методик ярдәмлек буларак кулланырга мөмкин. Шулай ук үземнең тора торган урынымның географик урынын бүгенге көндә ничек булган әлбәттә беләсең. Элекке заманда нинди губернага караган, нинди йөзгә караган, нинди волостька караган, элекке заманда күпме халык яшәгән, мәчет булганмы, булмаганмы, яки башка төрле ниндидер сәләгать җитештерүләре булганмы, шуларның барысы турында да мәгълүмат бирә торган менә шушындый китаплар, чыганаклар милли китапханәдә саклана. Список населенных мест Казанской губернии дигән әйберләр, мәсәлән, безнең Казан губернасы булса, шулай башка губернияларның менә шушындый китаплары бар. Список населенных мест Российской империи дигән зур китапларда саклана. Алардан да шулай ук 19-нчы гасырның урталарыннан башлап 20-нчы гасырның башларына кадәр памятная книжка, адрес календарь дигән басмаларда чыгып килгән, мәсәлән, шулай ук Казан губернасында да, Вятка губернасында да бар улан әйберләр. Шуларның барысы нигезендә дә ныклап торып, үземнең шәҗәрәңне төпле нигездә дөрес итеп, әлбәттә инде архив документларындагы түгел мәгълүматларга нигезләнеп төзү мөмкинлеге бар. Һәм бу мәсьәләдә шулай ук архивлар белән рәттән китапханәләргә дә һәм китапханәләрдә эшләүче, гарәп язуын танучы яки әвәлге чыганаклар белән эшли алучы белгечләргә дә мөрәҗәгать итү мөмкинлеге бар. Мин үзем дә шулай ук мәсәлән якташларымның мондый
үтенечләренә, сорауларына бер вакытта да кире какканым юк. Ахырга табарак әйтеп узармын әле. Шулай ук бик зур үрнәк тә дип әйтә алам, бик күп мәгълүмат та бирә торган. Шулай ук әле безнең татар тарихында, мәдәниятында, татар дөньясында үзләренең исемнәре белән шактый шөһрәт казанган, гамәлләре белән шөһрәт казанган бик күп нәсәпләрнең шәҗәрәләре тупланган басмалар да, китапларда күп. Мәсәлән, сезнең барыгызга да бик исеме билгеле булган күренекле галимебез Марсель Әхмәтҗаровның татар шәҗәрәләренә багышланган 3 томлы китабы да, алар инде безнең милли китапханәдә генә түгел, республикада гына, район китапханәләрендә дә бу китаплар саклана. Алар белән дә һичшиксез танышырга кирәк. Шулай ук башка бик күп авторларның да шәҗәрәләргә багышланган китаплары бар. Кызыксынсагыз, алар турында аерымда хәбәр итә алырбыз. Аларның исемнәрен санап торырга кирәктер дип санамыйм. Безнең китапханәдә 2008 елдан бирле татар археографиясе дип аталган китаплар сериясе басылып килә. Менә шул китапларның 28нче чыгарылышы милли китапханә фондларында саклана торган әүвәлге шәҗәрә документларына багышланган иде. Безнең китапханәдә элеккегә менә кулъязмалар эзләп археографик сәфәрләргә дә чыгабыз әйме, бик күп халык белән элемтәдә торабыз. Аннары үзләрендә сакланган китапларны алып килеп, язмаларны алып килеп бүләк итүчеләр дә бар. Менә шулар арасында шәҗәрәләрдә шактый күп очрый һәм безнең китапханә фондларында мондый кадерле, кыйммәтле чыганаклар шактый күп саклана. Бездә эшләүче күренекле галим, текстолог, археограф Раиф Марданов менә шушы 28нче татар археографиясе чыгарылышын шәҗәрәләрне өйрәнүгә багышлады. Менә шулардан берничә генә исемне әйтеп узасым килә. Безнең үзебезнең якташларыбызга кагылышлы исемнәр инде ул. Иң беренче Мөнир хәзрәттә телгә алганы, менә үзем дә шул авылны курылгач инде мәчеттән чыккан шактый гына күренекле галим һәм имам Җамалетдин Бикташиның Фазаил Шөкүр дигән китабы күпләрегезгә мәгълүмдер әйме. Менә бу Җамалетдин Бикташиның да шәҗәрәсе белән бәйле чыганаклар бездә саклана. Менә шушы татар археографиясе сериясендәге китапта аның шәҗәрәсен шактый тулы яктыртты Раиф Марданов. Әнә тагын бер кеше турында телгә алып узасым килә. Татар матбагачылыгының Чишмә башында торучы кеше, ягъни гарәп язуы белән беренче татар китапларын бастырган кеше, Петербургтан шрифтларны алып кайтып, Казан шәһәрендә матбага оештырып җибәргән Габделгазый Бурашев дигән кеше бар. Аның турында шактый күп яздылар. Әбрәм Кәримуллинның да татар китабы тарихын өйрәнүгә багышланган хезмәтләрендә ул шактый эштелгә алына. Әмма ләкин бу кешенең кайда туганлыгын, кайсы яктан чыккан кеше икәнлеген ачыклап язучы кешеләр бик булмады дип беләм. Ул үзе Балташ районының Нөнәгәр дигән авылыннан чыккан кеше булган. Менә аның да шәҗәрәсе белән бәйле мәгълүматлар табылып, ул шәҗәрәдә нәкъ шушы татар археографиясе сериясендә яктыртылды. Шулай ганнар менә каберtaşлар дип сөйлибез. Ул исемне без шулай күп мәртәбәләр телгә алдык инде. Кара исемне Фәлләхетдин Кенәбаши дигән каберtaşлары ясаучы, язучы уста кеше булган бит инде әйме. Ул безнең райондагы бик күп зиратларда саклана торган каберtaşларында аның исеме күрсәтелгән. Ул ташның янягында аска кечкенәрәк кенә хәрефләр белән булса да үзенең исемен теркәп калдыра торган булган. Аның үзенә генә хас почеркы бар, аның үзенә генә хас таш рәвеше, таш кыяфәте калыбы да бар. Менә шушы кешенең дә шәҗәрәсен ачыклап, менә шундый мәгълүматларны барлау насыйп булган иде безгә. Шулай ук инде анда күренекле нәселләр бар. Шул ук Үтәмешевләр нәселен ачыклаган вакытта да шу таш язмалар белән дә, башка мәгълүматлар белән дә ярдәм итәргә туры килде безгә. Гомумән инде шәҗәрәләрнең әһәмияте турында бик күп сөйләдек. Фәнни яктан гына әһәмияте бар дип тәкрарлавым түгел. Бу шәҗәрәләрнең безнең яшь буынны тәрбияләүгә дә, ватанпәрвәрлек хисләре тәрбияләргә дә, шулай ук инде менә авылларыбызның тарихи, рухи, мәдәни мирасын саклауга да әһәмияте шактый зур. Шуңа күрә бу мәсьәләгә алга таба барыбыз тарафыннан да игътибар бирелсен иде дип шундый теләк белән ахырга таба җитеп киләм. Менә әйткәнемчә
Безнең тарафтан инде шул бергә хезмәттәшлек итә торган дустым бар бит инде Раиф Мәрдәнов, аның исемен ештерге алабыз әймен. Төрле дәрәҗәдә күбесен шактый тулы, кайберсен төп тармакларын гына кылышлаган, әмма тагын бер кабатлыйм архивларда сакланган түгел мәгълүматларга нигезләнеп төзелгән шәҗәрәләр Күкмара төбәгенең төрле авылларындагы нәселләрне чагылдыра торган менә шул кешеләрнең исемнәрен күбегез беләсез. Шуларны бераз бөтен өчен булмаса да телгә алып узыйм әле. Бу иптәшләр, бу кешеләр дип әйтик инде безгә төбәгебезнең тарихына кагылышлы булган архив документларын, шәҗәрә төзү мәсьәләсендә генә түгел, гомумән авылларыбызның тарихларына кагылышлы архив документларын өйрәнүдә матди яктан булышлык күрсәтелер. Ягъни мәсәлән архивларга барырга кирәк. Әймен, әлбәттә инде рәхмәт йөзеннән дә дип әйтик инде шул архивка барган форсаттан да файдаланып, аларның күбесенә үзләренең мөмкин булган кадәр шәҗәрәләрен төзеп бирергә тырышты. Иң беренче менә шундый кешеләрдән телгә алып узасым килә. Бүгенге көндә инде ул фермерлык эше белән шөгыльләнә. Шактый озак еллар Күкмара районындагы авыл хуҗалыгы идарәсен җитәкләде. Файыз Вагызов Кәримов, Югары Казаклар авылы чыгышы белән. Зиннур Муртаза улы Закиров, ул Татарстанның атказанган табибы, Чаллы шәһәрендә озак еллар эшләде, хәзер Казан шәһәрендә яшәй. Шулай ук табиб Адай авылыннан Васил Билал Зиятдинов. Аннары безнең мәмәшәдән чыккан Илгизәр Рәфкат улы Ибраһимов. Аның шәҗәрәсе шактый тулы эшләнде. Аннары тагы да беләсез, күбегез беләсез ул кешене озак еллар Саба район газетасының редакторы булып эшләде. Тәлгать Самат улы Нәҗмиев Байлангар авылыннан. Аннары хакимият башлыгы булып торган ике кеше менә элегрәк безнең районда эшләделәр. Наил Камил улы Шакиров белән Равил Шәйләләт улы Рәхмәтуллин. Аларның да шәҗәрә мәгълүматларын шактый киң итеп тупларга насип булды. Бәлки бездә шулай тулыландырганнардыр. Аннары белүче аларның шәҗәрәләрен бик матур иттереп теге сәнгатьчә эшләп тә дип әйтим инде. Өй түрләренә дә алып куйдылар, музей фондларына да тапшырдылар. Аннары авыл хуҗалыгы министрының урынбасары Илдус Харис улы Габдрахманов. Аннары элек безнең районда эшләгән, аннары урман хуҗалыгы министрының урынбасары булып эшләгән Наил Кәшәф улы Зәйниев. Менә әйтеп узды Асия апа, Галәүддин кызы Мөлекова Әймән, Мәшкәр авылы кешесе ул Купка авылыннан Илгизәр Шәйхетдин улы Хәсәнов. Аннары Сәрдиктән Фәнис Миңнефат улы Ибатуллин. Бүген менә рухи тәрбия үзәген ачу тантанасында рәхмәт хаты белән дә бүләкләделәр. Үзенең ресторанында барыбызында бик киң күңел белән, тәмле сыйлар белән сыйлаган Илсур Наил улы Гарипов, Гарипов фамилиясе Өлгә авылыннан. Менә сез инде теге уйлый торгансыздыр, булар гел теге хакимият даирәсендә булган яки эшкуар булган, ниндидер теге күренеклерәк урыннарда эшли торган кешеләрнең шәҗәрәләрен төзеп йөргәннәр икән дип әйме. Ышаныгыз, бу һич кенә дә безнең кәсебебез дә түгел, шәҗәрә төзү белән һөнәри дәрәҗәдә шөгыльләнә торган кешеләрдер дип әйтә алмыйм. Без андый кешеләр түгел, шәҗәрә белән безгә караганда бик күпкә остарак һәм төгәлрәк, дөресрәк итеп эшләүче кешеләр дә бар. Әмма шушы кешеләрнең ярдәменә таянмыйча һич булмады. Нәкъ менә аларның ярдәме белән архивларга йөрдек. Архивлардан төбәгебез тарихына кагылышлы булган күп мәгълүматлар тупладык. Шуңа күрә дә рәхмәт йөзеннән менә бу иптәшләрнең шәҗәрәләрен төзергә туры килде. Әгәр дә инде ниндидер шәҗәрә төзү мәсьәләсендә консультацияләр кирәк булса, ярдәм кирәк булса, ниндидер тулы шәҗәрәләр төзеп бирергә андый теге заказга, андый эш белән шөгыльләнә торган кешеләр түгелбез. Әмма ләкин ярдәм итү мөмкинлекләрен табарга мөмкин, табарга була. Шуңа күрә без бу мәсьәләдә сезнең белән кулга-кул тотынышып, хезмәттәшлек кылып, алга таба хәрәкәт итсәк, гомумән мин үземнең уйлавым буенча, менә аны инде хәзрәтләр дә хупларлар дип уйлыйм, авылларыбызда яши торган һәрбер гаиләнең шәҗәрәсе күпмедер дәрәҗәдә бәлки ул әллә кайларга бик ерак булырга төшеп китәләр, әмма ләкин безнең диндә инде ул 7 буын бабаңны, диндә дә бер гадәттә дә 7 буын бабаңны белергә тиешсең дигән әйбер бар име. Мөмкин булган кадәр менә шушы шәҗәрәләребезне дә төзеп, балаларыбызны, нәсел-нәсәпләребезгә карата хөрмәттә, ихтирамда, мәхәббәттә тәрбияли алсак, киләчәгебез
baribir ko'pmedir darajada umidliroq, ishonchliroq ham yoqtiroq bo'lar edi. Rahmat ig'tiboringiz uchun. Amin, amin. Allohga rahmat olsun. Yerga bu endi siyirshirga atırışıga, chunki boshqalarning haqqini kirasiz, yaxshimi? Endi Heratda so'zni beramiz. G'ayniddin Haydar Marsiy o'g'li bizning mana o'zimizning rayon yigiti, shulay endi sizdan har biringizga paketlar topshirildi. Unda Mahriya sayt turida bizning tarjima hali bor. Şu Aydar Toğanımızdan indi xizmeti o Tataristan Respublikası Fənlər Akademiyası Şeyx Abdi Mərcan ismində Tarix İnstitutunun ülkən fənni xizmətkəri həm filologiya fənləri kandidatı. Rəhim etiniz. Hürmetli Prezidium, hürmetli qonaqlar, hürmetli rayondaşlar, yurttaşlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Sizin için ko'ngildan salamlayım. Hem sizni kurulga bunda qatnashuvga beshod. Şulay Tataristan Fənlər Akademiyası Mərcan ismindəgi Tarix İnstitutu direktoru, tarix fənləri doktoru, akademik Radik Rimulu Salihov ismindən də sizni salamlayım. O da bunda varlığını bilgəç, özünün qaynar salamların sizə topşırığa qoşdu. Mən indi özüm 2005 yıldan beri Tatar xalqının yazma mirasını öyrənmə bilan şug'ullanam. Turli fənni uyushmalarda ishladim. Ham endi har vaqt ishlagan davrda mana bu burungi qo'l yozmalar bo'lsinmi, burungi tosh yozmalar bo'lsinmi, har vaqt mana o'zimning tubagim, Hukmara tubagi bilan bog'liq qo'l yozmalarni ko'rsam shodlanar edim. Chunki ular menga yaqin, qadrli kibib tuyuladi. Shundan da shulay ular har kishining o'z tug'an yeri bor bek. Ben şu an her vakit ihtibar etem, o'zimizning tubak bilan bog'liq qo'l yozmalarga, tosh yozmalarga. Ishlov davrida men turli fanniy ekspeditsiyalarga chiqamiz. 2013 yilda men shu Ko'kmara rayonuna biz ekspeditsiya bilan kelgan edik. Unda qo'l yozmalar, burungi eski kitoblar borladik, jiydik, o'rgandik. Hamma shular orasida da ularni sonlarga olib qaytib, tasvirlab rakka keltirgach, shunda da shu Ko'kmara bilan bog'liq Ko'kmara shoirlari, adiblari, yozuvchilari yo'qmikan deb izlab, men har vaqt izlanar edim. Hamma shundan da shulay bo'ldi. Kindirko'l avuli kishisi Ahmadi Jamoliddin o'g'li bo'lgan ekan bizning shoirimiz. Bu endi yangi ism bo'ldi. Ya'ni bir shoirga ortdi. Rayon shoirlari, adiblar orasida mana bu Kinabosh ovulida topilgan qo'l yozmalari Til adabiyot va san'at instituti merosxonasida arxivida ishlaganda, shunda ishlab o'tirganda Shura ovuli tarixi yozmasi kelib chiqdi. Ani shu Aleksandr Matveyev degan kishi yozib qoldirgan bo'lgan. Hamda ekspeditsiyadan kelgan kishilar ani ko'chirib yozganlar. Endi 60-yillarda, 1960-yillarda ani yozgan ko'chirib olganlar da qaytganlar. Hammalarning da endi to'g'riroq bizni tirishtirib, ani da o'zimizning rayon kishilarini ko'rsatirga ham xizmatdon gazetasida bosildi, ham Krasnoyarskaya obozrение degan fanniy jurnallarda u dunyo ko'rdi. Mana shunday qiziqli qo'l yozmalar topilib turadi. Ham shulay mana 3-ing eng qiziqlilardan bu Mahruy xonning tarjimai hali degan qo'l yozma topilib bo'ldi. Mana u sizga ulashimda kitob bo'lib bosilib chiqdi. Radik Hazratga rahmat endi bostirib chiqarishga yordam etdi. Mana bir vaqt bir kishi keldi bizga, ham qo'l yozmalar keltirdi, bunday uzun qo'l yozmalar bir kitob. Ham shu vaqtda turg'ach u G'ayimjon Barudiyning xotira daftari bo'lib chiqdi. Anda kundaligi G'ayimjon Barudiyni bilamiz, u uzun olim, pedagog, muftiy bo'lgan kishi, ham o'zining kundalik olib borgan. Ham shuni zo'r solib ettirib o'zining xotira daftarini yozgan. Shu xotira daftarini biz endi 2 yil shuni ustida ishladik. Ham 2017 ham 2018-yillarda 2 tom bo'lib bosilib chiqdi. Hamda shu kundaliklar orasida qariymiz Bibi Mahruy xonim tarjimai hali degan qog'ozlar kelib chiqdi. Irana turg'ach, u G'ayimjon Barudiyning xotini Mahruy xonim O'tamishova turida yozilgan avtobiografik shunday bir asar ekan. G'ayimjon Barudiy o'zining xotini turida yozib qoldirgan bir kitob. Bu kitob albatta
күләмле, зур күләмле булмаса да, барыбер кадерле инде безнең өчен. 22 кулъязма биттән тора. Аның кулъязма битләре зуррак инде. Менә шуңа насыйп булды менә аны бастырып чыгарырга. Анда инде Галимҗан Баруди яны бик ялкынланып, үзен юатырга теләп язган. Галимҗан Баруди бит инде ул Мәшкәрә кияүе. Аның хатынны ул Мәшкәрәдән алган. Шунысы да бар менә язмыштыр. Галимҗан Баруди өйләнергә тиеш була үзенең остазы Салахетдин хәзрәтнең кызына. Ләкин ул кыз яшьли вафат була. Яшәгән булса да үлеп китә. Һәм өйләнмичә кала, һәм аны җиңлиләр менә Биби Махруйны, Махруй Исхак кызы Тәмишеваны. Бик күп кияүләр килә. Биби Махруйны аны кирәп агалар күп кияүләрне, менә Абдулла Галимҗан Барудины üstün күрәләр, кияуларга лайыклы күрәләр. Аның гыйлеме булган, бик гыйлемле шәхес булган. Һәм алар белән өйләнешәләр. Туйга менә хәтта Галимҗан Шиһабеддин Мәрҗани дә килә Мәшкәрәгә. Туйга. Мәрҗани дә үзе Габдулла Тәмишевның оныгы Биби Нәгыймәгә өйләнгән була. Мәшкәрәдә инде Мәшкәрә кияү дип әйтергә бәлки буладыр. Аның хатыны, икенче хатыны Биби Нәгыймә әнисе ягыннан менә шушы Мәшкәрәгә килеп тоташы. Һәм менә шушы кулъязмалар табылып торса иде, аны инде менә кулъязмалар табыла икән, кешеләрдә саклана икән, аны инде күрсәтсәгез яхшы булыр иде, безгә мөрәҗәгать итсәгез яхшы булыр иде. Бәлки тагын да кызыклырак язмалар бардыр. Менә шуңа охшаш нәрсәләр бәлки килеп чыгар иде. Мин киңәш итә идем, кайда тапшырырга ашыкмаска, мәсәлән, төрле милли китапханәләргә, архивларга тапшырганчы башта үзебездә карыйк, тикшерик, өйрәник, бәлки менә музейда җыелып барса, китапханәдә җыелып барса, инде яхшы булыр иде, үзебезнең мирас үзебездә монда калса яхшырак булыр иде. Чөнки менә ул проблемалар да килеп чыгара. Хәтта менә галимнәргә дә ул кулъязмаларны алып өйрәнүе кыен. Аның өчен эшләгән оешманың директоры хат язарга тиеш. Шушы архив директоры исеменә зинһар менә күрсәтегез әле дип. Әле алар рөхсәт итәме, рөхсәт итсә бирәләр, рөхсәт итмәсәләр бирмиләр, хәтта андый очраклар да бар. Шуңа күрә анда да үзебезнең мирасыбызны монда үзебез өйрәнсәк, үзебезнең галимнәребез өйрәнсә, чөнки галимнәребез күп, безнең бик күп атаклы филологлар, бик күп бездән чыккан. Алар белән барысы белән дә без инде күрешеп, сәнгәшеп торабыз. Һәм менә шунысы кызыклы, менә филологлар бик күп чыккан, тарихчылар да бар, тарихчыларыбыз да күп. Һәм менә шул эшебезне шулай бергә эшләп барсак иде. Һәм менә таш язма мирас турында да әйтәсе килә. Безнең менә таш язма мирасы бик матур, яхшы. Күкмара төбәгенең таш язма истәлекләре дигән китап басылып чыккан. Анда 305 борынгы кабер ташы китерелгән. Һәм менә үзебезнең монда экспедицияләрдә йөрдек, үзебезнең тәҗрибәбезгә таянып әйтә алабыз. Әле ул бөтен мирас түгел, әле ул безнең 60-70% гына бу байлыгыбызның. Чөнки күп ташлар, байтак ташлар әле алар өйрәнелмичә калган, ул китапка кертелмәгәннәр. Мәсәлән, Манзарас зиратын өйрәнгән идек, китапта 19 кабер ташы китерелгән, ә чынлыкта анда 32 кабер ташы табылды. Тагын 13 менә яңа кабер ташы килеп чыкты. Һәм шуны күргәннән соң инде шундый нәрсә уй килде инде. Бәлки менә мин шушы форсаттан файдаланып әйтәсем килә район җитәкчелегенә, музей хезмәткәрләренә. Менә әгәр дә ярдәм булса, мәсәлән, транспорт фақат бер транспорт кына кирәк, транспорт булса һәм бер-ике менә шушы тарихны сөюче кеше табылса, менә без бергә бөтен райондагы зиратларны йөреп чыгып, тагын бер кат тикшерер идек, өйрәнер идек. Һәм менә шушы таш язмалар юкка чыгып беткәнче аларны өйрәнеп калса идек. Һәм мин моңа әзер, мин үзем вакыт табарга тырышырмын, бу эшкә алынырга риза. Фақат менә шушы йөрергә инде бер-ике ярдәмче кирәк инде. Аны Казаннан да, институттан да кайтып була, ләкин бу таң проблема туда туру урыны һәм башкалар инде табарга кирәк була иде. Ләкин алай тәскин инде үзем
Чөнки күп районнарны өйрәндек, инде без 5-6 район өйрәнүдә, ләкин менә аяк киемсез, аяк киеме тегүчесе кебек булмасын өчен, менә үз районымны да өйрәнәсе килә. Башка районнарда кебек инде, бәлки менә шу 6-нчы мәшкәрә укуларына бәлки Аллаһ буйырса инде аны өлгертеп тә булыр иде, менә шу юкка бәлки теге калган ташларны да чыгарырга. Һәм менә инде шу анда файда да әйтте, тарих белән бик каты шөгыльләнә дә, районда да бик авылы тарихы да менә 4 ел утырганнан соң ниһаять менә язылып бетте. Ул да инде киләчәктә иншалла менә чыгар дип өметләнеп калабыз. Һәм менә инде һәр вакыт бердәм булыйк. Шул вакытта инде без үзебезнең төбәкнең тарихын дөньяга яңгырата алырбыз иншалла. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Bizning tag'in 2 shig'ir shartlovchimiz bor. Shularga Niyaz Hazrat Sabirov bizning Qonimashning imom xatibi, Rossiya Samiyasining Islom teologiyasi kafedrasi dotsenti, tarix fanlari kandidati. Rahmatingiz qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihil Kerim ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Muhterem konaklar, Ukmara halkı, din kardeşlerim, kıymetli hazretler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Min öz şoşumda Alimcan Hazret Barudi'nin bir hizmeti turunda sizler uzasım kile. Çünkü namada etip uzdular. Alimcan Hazret ol Meşkere avlularının kiyavi. Ishak Utanışı'nın kızına ilengen Bibi Makro'ya bastaygan. Şuna göre Alimcan Hazret turunda, anın hizmeti turunda biraz sizler uzasım kile. Alimcan Hazret Barudi bilgi bulgancha bek ulug' alim bo'lgan, muftiy bo'lgan, ham madrasa jitaklagan, Muhammadiya madrasasini jitaklagan, ham bek ko'p xizmatlar yozgan. Berakka madrasa uchun darsliklar yozgan. Ham aning hadislarni o'rganuvi belgili, u hadislar shironaklarini yaxshi o'rgangan, ham Alimjon Hazrat Barudi ish jiyintiq yazgan. Ish hadislar jiyintig'ini yazgan. Har jiyintiqda 100dan ortiq hadis to'plangan. Baribizga da belgili, bizning dinimizning ikki shironog'i bor, u Qur'on ham sunnat. Qur'onni yaxshi anglar uchun sunnatga murojaat qilib muhim. Sunnatsiz Qur'onni anglash mumkin emas. Shunga ko'ra olimlarimiz birinchidan indi sahobalar, annar tabiinlar, ham tabiinlar bek zo'r ulush kiritganlar hadislarni saqlauga, taratuga, o'rganuga. Masalan, birinchilardan bo'lib hadislar jiyintig'in Ibn Shihab az-Zuhri degan olim yozgan. U bu xizmatni boshqardi 5-to'g'ri xalifning amri bo'yicha, Umar bin Abdulazizning amri bo'yicha Ibn Shihab az-Zuhri birinchi jiyintiqni hazırlagan. Ana kadar, yani 8. asırın başına kadar hadisler tilden tilge koşkan, kumuldan koşkan. Yani kitaplarga ihtiyaç olmagan. İslam dininde türlü halklar arasında taralgaç, yalgan hadisler barılga kilgeç, şunday ihtiyaç tudu hadislerini kitapta saklarga, kitapka jiyirga. Hem Umar bin Abdulaziz, o pek takvalı halif olan, anın uşu boyunca alimler indi hadislerini kitap ravaşına getire başladılar. Onlar indi İbn Shihab az-Zuhri'dan son, hatta aman hatli, İbn Shihab az-Zuhri'dan son Abu Hanife rahmetullahi aleyh, onlara İmam Malik, Sufyan al-Thawri, Al-Awza'i, hem başka şimdi ulu alimler hadisler jiyintiqlarini hazırlaganlar. Onlar g'ana indi İmam Buxoriy ham İmam Muslim degan olimlar hadislar jiyintiqlarini yozganlar. Yani İmam Buxoriyga hatto ko'pgina boshqa olimlar da shunday kitoblarni yozganlar. Ham g'arab olimlari, Farsi olimlarigina tugul, Turkiy olimlar da, Tatar olimlari da o'zlarining zo'r ulush kiritdilar hadislarni saqlovga, taratuga, o'rganuga. Ham shunday olimlarning birisi Alimjon Hazrat Barudi. Aytganimcha, u ish jiyintiq hazırlagan, ham u jiyintiq Al-Arba'inatul Mutasalsila deb atalar, ya'ni bir adlı
килүче кырыгар хадислар. Һәм Ганҗан хәзрәт Баруди беренче китапны, беренче җыентыкны беренче курста укучы шәкертләр өчен әзерләгән. Ул җыентыкта тупланган хадислар барысы да кыска, ләкин бик эчтәлекле, бик мәгънәле. Һәм Ганҗан хәзрәт Баруди ике чыганактан хадисларны җыган. Беренче чыганак ул Абдрауф аль-Манауи дигән галимнең Канзул Хакаик китабы, икенче китап Җәләлдин ас-Суютиның Җами ва-Сагир китабы. Һәм шушы хадислар, беренче җыентыкка кергән хадислар һәр мөселман өчен кирәкле хадислар, һәр мөселман белергә тиеш булган хадислар. 120 хадис багышланган төрле темаларга. Ахыргы 40 хадис Пәйгамбәребезнең сыйфатларына багышланган. Һәм шушы китаптан берничә хадисны сезгә укып китәсем килә. Ганҗан хәзрәт Баруди үзенең беренче китабын шундый хадис белән башлый. Бисмиллаһир-рахманир-рахим, мифтаху кулли китабин. Ягъни Бисмиллаһир-рахманир-рахим дигән сүзләр һәр китапның, һәр изгелекнең ачкычы. Шушы хадистан аңлашылганча, мөселман һәр хатны, һәр китапны шушы сүзләр белән башларга тиеш, һәм һәр изгелекне шушы сүзләр белән башларга тиеш. Изгелекләребез, хезмәтләребез, гамәлләребез уңышлы булсын өчен. Икенче хадис: "Әввәлул илми ма'рифатуллаһи ва ахирул илми тафидул амри илейхи." Ягъни беренче гыйлем, мөселман кеше алырга тиеш булган беренче белем ул Аллаһны тану. Ахыргы гыйлем Аллаһның әмерләренә буйсыну. Шушы хадистан аңлашылганча, Аллаһ Тәгаләгә буйсыныр өчен, аңа карата итәгатьле булыр өчен, яхшы әти булыр өчен, яхшы туган булыр өчен, яхшы мөселман булыр өчен башта Аллаһ Тәгаләне танырга кирәк. Аллаһ Тәгаләгә ышануына, аның бар булуына җитми, бар булуын гына белү җитми, аның сыйфатларын белергә кирәк. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләнең никадәр мәрхәмәтле, никадәр кыдрәтле, никадәр гыйлем иясе булганын белсәк, без аңа буйсынучы булабыз. Күп кеше Аллаһның барлыгын белә, ләкин аның сыйфатларын белмиләр, аны танып белмиләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең сыйфатларын өйрәнү бик мөһим, дини гыйлемне алу бик мөһим. Шуннан соң инде аңлау кирәк, русча әйтәбез инде осознание, понимание, буйсыну кирәк. Шуңа күрә Ганҗан хәзрәт Баруди шәкертләрне шушы белемгә чакыра. Һәм шулай монда нәсел турында да әйтелде, анда да нәсел турында, нәселне саклау турында, нәселне өйрәнү турында хадислар бар. Мәсәлән, шундый хадис китерелә: туганлык җепләрен саклар өчен нәселләрегезне белегез. Шундый хадис китерелә. Ягъни, әгәр дә без нәселләребезне белсәк, безнең бабаларыбыз, монда әйтеп уздылар, күбесе галим булган, күбесе бик тырыш булган, без аларга ияреп, туганлык җепләрен саклый торган булабыз. Туганлык мөнәсәбәтләрен саклый торган булабыз. Һәм тагын бер хадисны китерәсем килә. Ганҗан хәзрәт Баруди шундый хадис китерә: "Синең иң зур дошманың уң һәм сул як арасындагы уртада булучы нәфесең." Күп кенә проблемалар нәфес аркасында килеп чыга. Нәфес нәрсә ул? Кешенең тискәре сыйфатлары, тискәре омтылышлары. Шушы тискәре сыйфатлар аркасында гаиләләр дә куркала, балаларны да артырга теләмибез, һәм башка шундый проблемалар килеп чыга. Без үзебездә нәфес барлыгын онытмаска тиеш. Ягъни, башкача әйтсәк, нәфес ул хайвани сыйфатлар, һәм бездә шулай фәрештә сыйфатлары да бар. Без үзебезнең нәфесебезне тәрбияләп, фәрештә сыйфатларын арттырырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә барыбызга да алган белемнәребезне гамәлләребездә кулланып яшәргә насыйп итсә. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Һәм әйтәсем килә, шушы беренче җыентык Ганҗан хәзрәт Барудиның хадислар җыентыгы иман нашрында басылып чыкты. Кайбер хадисларга аңлатмалар бирелде. Икенче җыентыгы тәрҗемә ителә, тиздән иншалла басылачак. Шул җыентыкны алып, инде үзегез тирәнрәк таныша аласыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуһу. Аллаһның рәхмәте булсын. Аллаһ ва баракатуһу, хөрмәтле достайлар. Аллаһның рәхмәте белән бу ел Мөхәммәдия мәдрәсәсенә 140 ел юбилей елы
Aның birinci müdiri Галимҗан хәзрәт Баруди, Allah razı bulsun, sizin oğlunun kiyevi nişek aytılgan idi. Hem Rabbimiz Subhanahu wa Ta'ala inşallah her bir sözlerimiz Allah'a dua bulup varsın, ruhları şad bulsun, Allah'ın bereketinde, Allah'ın rahmeti bilen medrese hazırda işli, Allah'a şükür. Elbette Tatar medreseleri ruhi mirasımızı saklar için, bizden bilimini saklar için, nişek hazretler aytgan idi, bir küp kitaplar yazılgan, bastırılgan medreselerde Rabbimiz Subhanahu wa Ta'ala razı olsun. Hem Muhammediye medresesi Rusiyadan bunda da küp medreselerin isimleri aytılgan idi. Hem Muhammediye medresesi Şuşeret'ten hem danlıklı medreselerden birisi. Hem medrese tüzülü tarihi birinci adımlardan turgan hem nemnek 140 yıl ılık Галимҗан Hazretinin Әтиләре шушы мәдрәсәне бер этажлы итеп салалар, һәм ул 16 метрга 8 метр гына була. Бик күп шәкертләр килә башлый, укый башлыйлар. Төрле сәбәпләр аркасында мәдрәсәнең биналары җитми, һәм әкрен-әкрен икенче этажларында күтәрә башлыйлар. Шунда җәмәгать менә тагын нәк шул ук мәдрәсәгә кайгы килә, мәдрәсә яна. Һәм Аллаһның рәхмәте белән яңадан сезнең авылга кайтабыз, һәм шушы medresene Abdullah Utemishov yanadan ko'tarildi, onun yordami bilan, ya'ni yanadan sizning avulga qaytabız. Allah subhanahu wa ta'ala razı bo'lsin. Shunday donliqli shaxslar sizning avuldan chiqqan edi. Hem nechik niyat hazrat aytdi, Галимҗан Hazrat Barudi g'alim bo'la, bik ko'p kitoblarini yoza, ham shunda cemaat turli kitoblar, diniy kitoblar bo'lsin, tarih yağından hatta dünyevi kitaplar olsan, şular Галимҗан Hazret hem başka alimler yazılan kitaplar negizinde Muhammediye medresesinde Галимҗан Hazret seferlerde, haç seferlerinde bulmuş, kayıtkaş, yanaşa Muhammediye medresesine matematika, geografiya, tabiat bilimi, medisina, higiyena, umuman tarih, Rasiy hem Tatar halkın tarihinin pedagogika kutuların kirdi hatta medresede birinci itib Rus tilində öyrənə başlayırlar. Rus tilində öyrənə başlayırlar. Əlbəttə, zğılar bulğaç, türlü yanalıq bulğaç, şiltələr də kilə, xalq qayda kişilər yaza başlayır, həm Галимҗан Hazretini sürgündə jibərərlər. Hazırgı davrda anıb görəriz, qaşən bizdən hazırgı yetekçisine kimdir, riza kimdir digil, türlü sözlerin yazarlar. Allah subhanahu wa ta'ala şulardan saklasın. Bizge umumen birden birge bulup şuşu g'ilimni, şuşu tariximizni saklab, halkımızda dinimizni iletirge nasip etsin idi. Hem Галимҗан Hazret şuşu seferde bulganda, hem sürgende bulganda onun bir tuğan abisi müdir bulup, bir tuğan abisi direktor bulup tura. Hem şundan Галимҗан Hazret kaytkaç yanadan g'ilim uçağına eylene, hem bik küp şakirtler okup çıkarlar. Mesela Hüseyin Yamaşov, Galiaskar Kamal, Kerim Tinçurin, Kamil Yakub, Fatih Amirhan, Salih Saydaşov, Ahmet İshaqi, Mecid Gafuri, Naqi, İsenberg, Fatih Burmaj, Baqi Urmanchi hem başka tanılgan şahıslarımız okup bitirelim. 1917 yılda may ayında Moskvada birinci bütün Rasiy Müslüman Qurultayı uza hem anda Галимҗан Hazretine müfti itib sayılırlar. Şunda cemaat-i Müslümin elbette vatanımızda dinsizlik şirak ile hem 1918 yılda medrese yapılar, hem binası başka yaşlılarga verilir. Hem Sovet zamanı bitkeş 1993 yılda Allah subhanahu wa ta'ala razı olsun, ana Turgen Hazretler eliminde de oturarlar, yanadan medrese binaları kaytararlar. Hem şunda yanadan dini g'ilimler bire başlayırlar, hem orunları cennette olsun. Birinci, şu yanaşırda birinci müdiri bulup Valiullah Hazreti Yakupov, 3 yıl jitekliler, Allah kabullardan kılsın, orunları cennette olsun. Hem 1996 yıldan başlayıp Nail Hazret Yarullin medresemizde jitekli, hem şular 2016 yıldan hazırki günge kadar bizden müdirimiz, bizden müftiyimiz Kamil Hazret ana jitekli, hem rüksat etiriz. Allah isminden de sizge onların selamlarını jitkirdirge.
2020 елда binada tüzüklendiriu, restavratsiya işleri başlana, hem birinçiden şuşu 3 katlı binanı restavratsiya yasılar, hatta fundamentan alıp tübege kadar barasında alıştıralar, Allah razı olsun, tereze yaranları bulsan, ol işikler bulsan, ol bir küp remontlar yasalgan, hem ciddi oku sınıf hazırgı vakitte var, hem bizden Respublika jetekçilerine Allah rahmetlerimiz, hazır yanaşa dağın şuluk, tırak şirketlerimiz için dağın yana binalar ko'tarile, hem inşallah Allah subhanahu wa ta'ala şunların salıp bitirip bu oku yılına hatlı aşırılar, hem şunda şu yana binalarda şirketlerimiz şu Galimcan Hazret yazgan kitaplarından, Küp Hazretlerimiz yazgan kitaplarından yanadan ilimni okup devam etsinler, hem Rabbimiz subhanahu wa ta'ala şu işte her birimizge yerden bilsin, bereketin bilsin, hem nişik Muhammediye medresesi saklangan, nişik yanadan ayakta baskan, başka bunda eğitilgen bütün medreselerde ya Rabbim yanadan ayakta bassın, halkımız yanadan dinli bulsun, statistik negizinde türlü tekşürüler öte, hem hazır elbette ana kübrektir, ezrektir deyip türlü eğitimciler var, hazır gıdamıda cemaat 10-15% kına halkımız 5 namazın okuyup 10-15% kına halkımız meşitte derslerge yeri. Elbette urazat tutuşular kübrek, lakin medreselerge de meşit karşında bulunan kurslar içinde işlerimiz bir küp. İnşallah Rabbimiz subhanahu wa ta'ala bugün de açılgan şu terbiye üzere Allah Teala onlara da bereketten bilsin. Hem inşallah bütün halkımız kiri, den, namazlı, urazalı, izgi amelli, hem nişik şu ötemi şıklar aileleri bulsan, küp meşitler, medreseler salıngan Allah'ın yardımı bilen hazırda bu ötemi şıklar deyip eğitik, hazırda boylarımız şu izgi yolda bulsunlar. Hem inşallah Allah subhanahu wa ta'ala bereketten ulaşan nasip etsin. Allah hürmetlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm assalam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hazret indi Allah'ın rahmeti olsun, Allah Teala razı olsun. Buna şundan da meşitler, medreseler diyoruz. Allah'a şükür zamanında zoruna hizmetler koyulgan, zoruna işler işlengen. Elbette biz indi Allah'ın tecrübesin, Allah'ın hizmetin şuşunda öğreniriz. Allah'ın özümüzün işlendiğimizde kullanırga tırışarız. Allah'ın kurşuguna baltaş, Allah indi baylık, mulluk yağından kupmara karayız iseler de tüzeklik yağından biz indi mağrifet yağından Allah'a karab örnek alabız. Buna şu güzel meşit karşında şu mağrifet müzeyin buldurıp anda indi Bağlar Bakşasında şu ruhi terbiye üzekini de bizge erşep kursetken Ramil Hazret Bekbayev'tan da indi Ramil Hazret sizge de رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hürmetli Hazretler, rahmetullah, indi siz verdiğim ulema edim. Indi elhamdülillah bana birinci şu mertebe yoltmasam şu meşkere okullarına gideriz. Bana şu meşkere meştenin Hazretlerin şu tüzüklerine başladığımda bir köngül suyuna elhamdülillah. Kamçından da bana Kulyandan kilen Hazret ayeti 200 yıllık tarihi bulan meşitte namaz okuduk deyip evitinde. Şundan da bir utin içinde Münir Hazret restavratsiya başlangıç. Biz uzak meşitte remont bara. Anda 30 yıl elek yasalgan lipni nasıklara tırşağız değil mi? Şuşu üzerinin şuşu bütün taşların, şuşu bütün yazıların saklasağızıydı. Çünkü yana hiç şey işitler, lakin indi ol bu bulmayışlar indi. Bakın üzerinin buranda şu lipni nasıklayılsa, ol bik kışından kaderli, kışından da hatireli fırını medrese bulur idi. Yani elhamdülillah Allah'a şükür uzak meşitte 15 yıl davamında, 15 yıllık mezeginde İslam'ın Kavlu Tekermen Yalçın Kazan Yuvarı Müslüman Medresesi'nin struktur bölge işi başladı. Hem de şu 15 yıl davamında mektepke işleşteki bağlar bilen okudular, mektep yerisinde bağlar okuları bilen, aileler işlevi bilen, şu barlık kişiler bilen bir neticeye gelip Hazretimiz Allah rahmeti bilen Ma'rifet Merkezi Meşribimizin yanında 2015 yılda bina kılınıp Ma'rifet Merkezi hasıl oldu. Ma'rifet Merkezi degan bir kompleksta barlık hizmet toplandı demektir gapılar.
Инде шушы мәгърифәт мәркәзебезнең тора, әлбәттә инде шушы Казанның югары мөселман мәдрәсәсе, исламны калытуга 1000 ел үтендәге мәдрәсә, инде безнең шушы урта дини белем бирүне диплом бирү дәрәҗәсендә лицензиялы мәдрәсәнең бүлеге эшли Алла рахмәт итсен хәзрәткә. Шушы мәдрәсәдә безне әйдәп алып бара Алла рахмәт итсен. Шулай ук безнең шушы мәктәпкә шештәге балалар белән шөгыльләнеп, инде бүгенге көндә беренче катны сүтеп, бер яңадан хәзер инде яңа дитсат таләбенә туры китереп, инде Аллаһ насыйп итсә лицензия алырлык дәрәҗәгә дип, инде менә Алла рахмәт итсен Айгөл ханымга, ул шушы коллектив белән тәртипләп, хәзер инде менә җәйдә унда инде балалар белән дитсат яшендә балалар белән эш алып барылып, инде Аллаһ бирсә инде беренче елда лицензия алу дәрәҗәсенә хәлек ирешсәк дигән бурчлар куеп хезмәт кылып барабыз, Аллаһ бирсә. Алла рахмәт итсен, инде шушы төзеш башлап җибәрүдә җәй хәзрәткә, инде безне һәр вакытта хуплап, әйдәгез дип, инде ничә мәртәбә кире борылган вакытта да җәй кыйбланы турылап, курыкма, була дип, инде шушы эшкә тотындык. Шул вакытта инде безнең менә хатын-кызлар эшләвенә милли хәзинә остаханасы, кызларга инде менә 10 елдан артык Айгөл ханым кул һөнәре өйрәтелде, 100 артык хатын-кызга. Инде менә быел башлап безнең бер укытучыны җәлеп итеп, ир балаларга кул һөнәре бирү бүлеге эшләнде. Һәм шулай гына зур инде олы хезмәт ул да булса милли мәгърифәт музее. Анда инде тулысынча Аша да, Әтнә дә, Кукмара, Балташ районнары барысы да тупланган шушы тарихи, шушы безнең иганәчеләрнең язмышы, шушы безнең ничек итеп безне бу якка дин килеп төпләнгән фикере бер концепцияга дип әйтергә, бер тәртипкә тулланды. Һәм шул вакытта инде заманча видео кинотеатр белән заманча җиһазландырып, инде мәктәп балаларын төрле тематикага, төрле очрашулар үткәреп, безгә инде менә бу елда шушы 1000-гә якын, 502 елга дип әйтергә була, 1000-гә якын балалар, кешеләр инде экскурсия аша узды. Шушы безнең мәгърифәт мәркәзендә инде бу әле мәчеткә йөрмәгән, инде шушы кызыксынып килгән балалардан. Инде шушындай хезмәт эшләре алып барыла. Инде Аллаһ Субханаһу Тәгалә шушы эшләребезне дәвамлы кылсын, инде нәтиҗәле кылып Аллаһ Тәгалә инде шушындай Аллаһ юлында яңа заманча хезмәт кылырга ярдәм бирсен. Һәм дә инде шул вакытта зур үзебезнең хезмәтебез дип әйтергә була. Инде менә шу кызларның хезмәте инде шушы 15 ел дәвамында укыткан мәктәптә, мәктәп яшенә балаларга, мәктәпкә яшьтәге балаларга инде менә кыш көне әзерләп чыгарылды программа. Аллаһ рәхмәте булсын. Инде җәмәгать инде кемнеңдер ниндидер әйтергә теләге бар икән, инде рәхим итә аласыз, Аллаһ бирсә. Хәзер безнең программа буенча без шушы 5нче мәчкәрә укуларны төбәк-ара фәнни-гамәли комитет без аны әгәр дә инде үзгәрешләр булса, үзегезнең тәкъдимнәрне кертеп, иншалла кабул итәрбез дип уйлыйм. Шуңа да менә 2022 елның 17 август көнендә Кукмар районының Мәчкәрә авылында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүнең 1100 ел кысаларында 5нче Мәчкәрә укулары төбәк-ара фәнни-гамәли конференциясе үткәрелде. Конференциянең темасы Мәчкәрә авылы, тарих һәм яңарыш проблемалары. Бу чараны үзәкләшкән дини оешма Татарстан Республикасы мөселманнарының дини нәзарәте Кукмар районы мөхтәсибәте һәм Кукмар районы башкарма комитеты оештырды. Конференция эшчәнлегендә танылган галимнәр, тарихчылар, җәмәгать эшлеклеләре, дин әһелләре катнашты. Яшь буынга динебезнең әхлакый принципларын, бай тарихыбызны җиткерү, мәдәни һәм рухи мирасыбызны саклап калу өчен конференциядә катнашучылар түбәндәге тәкъдимнәрне гамәлгә ашырырга кирәк дип саныйлар. Мен инде алдан әйтеп куям, бу сезнең һәрберегезгә бирелде, шулай бит сез инде аның белән таныштыгыз. Менә беренчесе Мәчкәрә авылы беренче җәмгыять мәчетен торгызу эшләрен дәвам итү өстендә эшләү. Икенчесе Мәчкәрә авыл зиратында җирләнгән изге хезмәтләре белән якты эз калдырган улуг шәхесләребезнең, галимнәребезнең, имамнарыбызның каберлекләрен саклау өстендә эш алып бару. Өченчесе Мәчкәрә укуларын 2 елга бер үткәрү. Аллаһ бирсә, димәк инде киләсе Мәчкәрә укулары 2 елдан соң була, Аллаһ бирсә.
4-нчесе конференция материалларын китап рәвешендә бастыру, 5-нчесе 6-нчы мәшкәрә укуларын Мәшкәрә авылы мәчетенең 230 еллыгына багышлап үткәрү Аллаһ бирсә, чөнки безнең Мәшкәрә мәчете 1794 елны ачылган. 6-нчысы Күкмар районының мәктәп укучылары арасында Мәшкәрә авылы мәчетенең 230 еллык юбилее кысаларында татар халкының рухи мирасы буенча бәйге үткәрү, шулай ук Мәшкәрә мәдрәсәсе һәм мәчете турында документаль фильм ясау. Менә сез инде бу резолюция белән таныштыгыз, шулай бит әгәр дә инде тәкъдимнәр юк икән, мин инде тавышка куям, кемнәр шушы резолюцияга әйе дип әйтә, кул күтәрүегезне инде сорыйм. Аллаһның рәхмәте булсын. Каршылар, битарафлар, инде кул күтәрдек, теге тизрәк кайтып китсәк иде дип, шулай бит Аллаһ бирсә, Аллаһ бирсә хәзер кайтырбыз иншалла. Инде җәмәгать соңгы безнең адым, хәзер безнең бүләкләүләр Аллаһ бирсә, менә әлеге эш ул күктән төшми, әлбәттә ул зур хезмәт. Менә Айрат хәзрәт бүген рухи тәрбия үзәге ачылышында 3 ботинка туздыру турында әйткән иде. Шушы Мәшкәрә укуларын уздырганда 2 ботинканы Мөнир хәзрәт туздырадыр, 2 ботинка bir ayağında tozdurdu, meni de bir ayak tozdu indi. Allah'ın rahmeti şulay bit. Şuna da Allah'ın rahmeti olsun. Mana kimler bizge yardım etti, kimlerden ürüşü kirdi, kimler indi şu işine tırıştı. Çünkü barbar köpmegine rahmet etsek de bütünügüzünü zorlap bitirip bulmay. Onda bizge yıl sayın yardım etişçiler de var. Bizge indi bu yıl gına yardım ete başlavuşular da var. Şuna göre her birigizin hizmeti zor. Indi inşallah bu hizmetlerini Allah subhanahu wa ta'ala huzurunda ahirette görüp seynerge nasip bulsun ham. Bir neçe indi rahmet xatın ruxsat etigiz topşırıp giderge. Bizning rayon başlig'ining o'rinbosari getirge mecbur buldu. Çünkü совещаниялар, кеңешмелерде, шуңа күрә район башлыгының почетный грамотасында тапшырып үтәм. Урыс телендә постановлением главы Кукмарского муниципального района награждается почетной грамотой Кукмарского муниципального района Грибулин Ильгиз Минсавиевич, начальник цеха ООО «Интерметтрейд» за активное участие в общественной жизни села Маскара и благотворительную деятельность глава района Дмитрий Сергей Дмитриевич Мандама. Мөнир хәзрәт. Ey Allah versə. Фальшан yolundamı? Yaxşı. Şolay Tataristan Respublikası Müslümanlarının dini nəzarəti, özəkləşkən dini uyuşma, rəhmət xatı Fail Şamiloğlu Bakirovqa özəkləşkən dini uyuşma, Tataristan Respublikası Müslümanlarının diniye nəzarəti həm şəxsən öz isimdən sizə dinimiz üsüşünə kiritgan zor xizmətlərigiz, Мәшкәрә укулары үткәрдә kiritgan sallı өлешегез өчен ихластан олы рәхмәтемне белдерәм. Раббул Гиззә үзегезгә, гаиләгезгә, якыннарыгызга күңел тынычлыгы, тән сәламәтлеге, бәхет, шатлык, тәүфыйк, хидаят, узын гомерләр насыйп эйләсен. Кылган изгелекләрегез үзегезгә меңе белән әйләнеп кайтсын. Ихтирам һәм изге дуалар белән мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин. Аллаһның рәхмәте булсын. Şunday iştəraklı rəhmət xatı bilən Rişat Nafiq oğlu Şakirov бүләкләнә. Мөнир хәзрәт, андамы? Rişat Nafiq oğlu. Килинде. Dostlara мәсәрәйтә. Rəhmət xatını alırsın belki, raketmeyin xəzər. Yo'q, alimanda hozir yo'q. Mana belgilab o'tasim kela bir shaxsimizni o'zimizning Ko'kmara rayonida din o'sishini shoxti solli ulush kiritgan bizning Abdulhaq hazratimiz bor, Yadigar avlidan Qayumov. Mana bugun aning unug'i Rustam Zufar o'g'limda shulay Rustam obishig'izlar. Mana u
күпме хәзрәтләрне безнең Габдулхак хәзрәт укыткан, дәрес биргән һәм хәзерге көндә дә алар безнең мәчетләрне калдырмыйлар, мәхәлләргә зур ярдәм итеп торалар. Шуңа күрә сезгә дә инде кабул итеп алыгыз, яме. Шулай безнең рәхмәт хаты Зарипов Илхаметдин улы. Илхаметдин абый чыгып китте бугай, шулай бит. Менә бик зур рәхмәт инде хәзрәт төгәлләнде, рәхмәт хатлары. Бик зур рәхмәт безнең белән бүген монда Аллаһка шөкер ел сайын безгә ярдәм итә торган Мине Фәнис абый да монда, Аллаһның рәхмәте булсын, менә зурлап әйтеп үтәсем килә. Инде сезгә белгәнемчә иң югары дәрәҗәдәге рәхмәт хатларына тапшырдык. Аллаһка шөкер, сез безгә гел ярдәм итеп торасыз. Әлхәмдүлилләh, шулай менә монда утыручы хәзрәтләр, Аллаһның рәхмәте булсын. Шушы мәшкәрә укуына мәхәлләләрегездән дә шактый гына өлештәр керттегез, абыстайлар. Аллаһның рәхмәте булсын. Инде бөтенебез бергә булганда, шушылай бердәм булганда, Аллаһ субханаһу ва тааля бәрәкәтен бирер. Иншалла бу укуларыбыз дәвамлы булыр дигән зур ышанычта калабыз. Шуңа да Аллаһның рәхмәте булсын һәр барчаларыгызга. Инде хәзер программа буенча безнең 16:44-тә икенде намазы, шуңа күрә мин тәкъдим итәм. Кунаклар бәлки бергә шушы Туеш мәхәлләсенә, кайда без рухи тәрбия үзәге ачтык, шунда барып икенде намазын укып иншалла, шуннан инде матур гына бәлки бер чәй ичеп алырбыз, аннан инде таралышырбыз, Аллаһ бирсә, яхшымы? Ярар, Җәлил хәзрәт бер дуга, аннан инде кузгалырбыз. Yarabbi barchamızga vətənlərimizə, kömürlərimizə sağırlıqlar verib, qalğan ömürlərimizin üzünün rizaqlılığı, ütülərimiz nasib qılsan idi. Səfərdəkilərə xeyirli səfərlər nasib qılsan idi, avrulara xeyirli şifalar nasib qılsan idi. Bizi əmənət qılğan İslam dinimizdə balalarımızda da bizim rizaqlılığı edib, tapşırıqlarımızla şu şərəşləri səbəbsi qılsan idi. Rabbənə dinə hüddin yox sənətən və fil ahirət yəqinə zəmin. Allah'a rica olsun.